7 point na share emaye onua TV edamu live ubetumi ahwebi ewo yene yankasa yenua onua TV eho na bibia ye kama ediama wiai Joseph Fashion Akoma FM ashami atade enu nti semester UF5 utwa na adiama Josie obepem bi ediama kama ukọ baabi nso no bi shatade bi hwe befataw eya atwa na fa wasabi Josephine na ompem bi ema Joseph Fashion obam so wani meet me there sports di hwenimo fra Josie ewo 0243 433 465 0243 433 465 Depa Information Center kwetwa fete obiem Mr. Usu Edum ono na Yoruba pe kwamponsa Nikki Tapizaro ai wono so ebiem papa sanso ena Mama Joyce Amsterdam Akoma Golden Ladies Amsterdam ono so womo ehye ntikoso na ehye efama yawie ayiko seasoning powder time about center 21st clinic Jenfike Company Limited yodeka fefe capsules abasa pepe pencil ena ba center wono so eye nompe ene nkase mu adwuma ba wono so Akoma FM na ya share Facebook way ye nua Francis Weja ogina so papa o say Francis Weja is watching with you nyame ensure NS DJ Clinton hello odo how are you doing nyame ensure kwadwo ajei nyame ensure was you look pretty nyame ensure papa Ghana Kumasi so egina so Solomon Kwabena Efa ogina so sanso na ER Ernesto Rebecca Edupoku wono so ejina so yeboa Clement kwadwaje wase she yeboa Clement she Douglas Enkuruma echiachia members nyina Williams ono so so wo hwe free Dubai wojina so de mu oden Sapon Kwame ejina so menua babena gen wono so jina so omodoso yebebo ni nyina kakran na mom awie yi ene ye finalize me se ene eyene Maa Akos matansem ba ko sumienu na otimi unsen sam no ano esoso na emu ehye abena ba banie Akoma FM banie mababiem papa mesumi wa ha banie mababiem mesumi wa ha enra sam na ansere metimu banie amen ansere metimu ensam na doso wosi ye biebiem because me hu se na won ye satisfied na yewra ofori so nya satisfied wo bia se nsam wo hye ho no doso ene ye boho biem enti banie kitwa bi na yanko Maa Akos mpa chome fanto de henso fatu de enra ye kan ye no so se wose aduro double ho no de wo hia no kakra bi na fa mimisa question no ne fa nwura mu ho na enra wo se de na ba ma nyama wo se wose ni papa se wonya me no wa nya me no ko so ane ma wo nkura 5 no enti Maa Akos wabu mi kwasi abeble ade anya de ye mfa nko fie biem o se nko oja na bontene ene wasan de awura fie enti nwansa bebe fie wo beble enti ba sa so a e de ani blebe dai e beba okay enti se sia no onya me kwan no nko wale na yelata de mpese me kata onya kwan no nko wale na yelata enti yensan ma erade ene mesi ye ene enti efo bomodia na bra live okay mirror furry Mommy. Enra police for no share kama. Omo yem good pa. Omo ma hu ba bi dai kama. Kama. Said ya wo ka kire omo na sa. Okay. Ya da omo se omo timi hwe wo so ma ya enra ye jai wan ka wan hwe ya. Ka je hon and then kiye hu. Ya. Amen ko sa. Ya ni abre pa na ti ha. Ya da omo se mikunu nom. So omo hwe wo so ma ya. Enti no ya se amba. Obayi waka ne nsem. Wakofa ba ata. Wakwa ba foforo eno no eyi owe no mhwehwe ni nyina wukwafa wei no wakwafa wei obey wo se wo mpabiem sese esu no wonko 600 million Akoma FM Aso wo pen biem ti woko sese wa no wakwafa ba na sese wo pen biem me bisa oba no question bi se ta mam papa ka se mi nya no me bisa question se bi jai na ana se e free some papa kan ye be pem sa abre me de ko fa atai da be no ma fe kire me se aduasan egu menum ya ka chen se me na jaida okay Mama Akos mpa jo tuma bisa question bisa me pese e be ka se ba na emu ade me peni sa me bu ade na mani so na esie me pa jo o se ni papa kan se wonya me ko fa atai wonya me busa se me na me wale no yin me gya ne dem ha ko ba bi ko tena be bi be bo so me nsa ne na me ma ya nke be ne de yankwa oyema a depending crowd be kram ana de kodi awokoye ana be ba musumi nsa na wo maaye nti wo kra na se na dia na okoye the crowd se me kwadwuma koye dwuma because so me ba nya musumi nsa na me maaye
Mama Akos. So say dey come so metem ayi ano. Book na da ho me dey me go school. Enti book na dey ko guarantee bosian ma me no. Wo guarantee ma me we busan so obakro mu abem na mo hwe book no date a. Me dey je bosian. Wo na ka say wo pe bosian no. Wo na ka say me nkwaje mfane adwuma. Okay. Wo se kwaje bosian na fa. Mfane adwuma na me nhwe nkra no mo ano. Okay. Enti bosian no kwaje. Bosian ye gida bia me dey adwuma. Enti me wo na say scanner sign I shot 2 or ensem. Enti me wie akra no ho tie kakra na o se me 25 million am kwaje. O kwaje say 25 million. Enti be man ni me say o kwaje 25 million. Ono na be guarantee ma ni dini wo mtina me di book na ba no. Okay. Enti adwuma be na wo de 25 million ko ye. Me na me ko fa materials na ba so no ko for de na yetonton ni bi no. Na me ko fa Maa Akos. So aso e. Anti me ko fa no 3 months ni on fa sika mle nkola no. Enti sika ni nyina ahye. Okay. Sika ni kwanya 3 months ni na me ni ma de enti minti minka da do fi se o ko fa ga no de tele na me si ni me ma o si hye no Maa Akos enti sa biem se bi kra abusu mi nsia mu ni am ka se scan na ma no se bi oble etre na bi afọ de scan na onya bi mai ba me de ni nya na nka me ha me because me na fofo na mo efolu krom ho no me ho kire me omutimi ebo me nti se me nya ska na me twi omo kan so stay na wo mo frɛ no kra tunufo bro foli brade wo ye nya na nka me hwɛ se nka okuboye ni kura mpo de waba kuro nke bro nya blen ko ade ko wa be hwe ne ma bro nya bro frɛ ne ma me ba na kwa me ka jen se dada mama yale o na me kuna katifo no kun o mume Maa Akos ntimi si won sumi no onko wo akofo oba na ma be kire oba na bro na o se me ma bo ne dia ne o se tu akotena oba ne fie ata no nke na mpese ka ne tu afidie so na obi ahwe me ni ata no se ma bodam ti na ofolisi won pa me bi mu a ene de nko obi ahu ata me so ye hu me enu mpo no kan se ahwe obi ane ni fie ahu ofa Nyankopon de bo no me kuru wo mume no to no Maa Akos ba ma bi afọ ba wo yesie ba to no de na dwe se me no obekum ni Nyankopon kura nka mewu ai so kaso yo ya no Maa Akos nya sika nku na atwukum ni pa o so se me de me twe sika won so no anya sika nku na atwukum ni pa hwa se onu kunu ti dem ha da ma wo waja no ma ho akọchina wo yonko ba so atati kwa unu awo makoma fo obi papa nko ne baba akopɛ na ne papa wuo ya so obi Afrika mu si atade ne ba de si ho mini ata ku me phone asa o kata me se mimi kunu kwadwo fole se kofi fole no on fa ne nya hye enam so ka bi se ne me so on fa ne nya hye na me so me fa ne nya hye no de ba ma ne jida so se me se me fa ne nya hye ata ne de o ka so on fa nya hye no de ono ni anoma mpo ya oni yemu no ene de wo pa no nti no enya so o tena ka sa ata abo ane pa o tu akotena ata afie sa na be ma bi afa mpena okumase ya esa mimi kunu fa me nya hye nti onya me na me ko me ba bi okay enti ayero fori oyire de waka no adan na sempo wo ko ba bi akwa ye adwuma mema de yenim say sometimes ya na ha mo twe fam kakra wo akwa twe fam na wo ma wani emma wo yire ene wo maso ma me so ka se menini ni so oboa kiremu e menini ni so a sa ba bi o de fa se me bo so me miensa bo so me nsi me mfasika me fi me hwe no oboa me dance ne razak no ne so razak do no be ko opesika ho no ko ka kire no me de kwa wono so be bona mane no ono akro no kwa sa ko ka kire razak ne se wo de abo eti bo so me miensa bo so me nsi asem no me ne nya dwen Mama Akos enti sika no sa wo bia sa wo de ba na sen na wo de ba na edi sen ansa na foforo so asa ato aso mo me da si every bra na me every me car wo radio me car no telephone so say me ma kon homa for 350 cedi me ko ya adwuma na me nyiska na me nya bo so me adwuma me ba me to adwa de o pa be so yusu a bre bi o ye ni mo hu se ma me ko kan ye ntokwa no e na me change no send here every 3 days ya 2 days ba de ba chi 3 days ya na me de 100 cedis ya ba 2 days bia na me ma 100 so kan we wa fidie so enti ade ba chi 3 days na papa homa na me de aba sa na me ye no enti sa na wo ye no Mama Akos sia yi de sa na me ye no since I woke kwawu ni nyina no na sa na wo ye no every 2 days bia na wo de sika no send the razak no yi ama no ma on me fa nsi razak so ndi si wono ankasa so Mama Akos ya wono ankasa wo de mano me de mano but was 3 months na me si me dance ya ne razak na Mama Akos yes razak ni chip on sha me fun mo me chip ha me fun me kwantom ponti no me chip na wa ha fun na munyi to se mo ba money de munim tama sika ba me de man ko school mu de mu be hu date kro ene de ode ba se ni nya wo so me ntimi nkwa mo ba money ho ko pepa mfiri ho me pe ma asam ne kuro ntimi chip na ho me wa gode fun na ba na mo nhye
na mahu sikasam ne razak na wo kunu na odi na be wi affiliation razak kunu wa Maa Akos onku wonu mu say razak kuro na ono no ese wo kama wale so mama me no ofre mi ka kira me say wo frɛ ofoli ɛna ofre ata ɛna o se ata nka nto ofoli so wo mpena wo kuro mu ata ka to ofoli so ofoli ma fa boy ofoli se sa busa no se Dabi razak na wujina ho one of them for so ka so na me ka so di awale entem razak no one me ka so di awale entem enti me fa no so frɛ me enti ono na frɛ me ka tell me say kwasi ara bi wo frɛ wo foli ene ne ilata no se be me rakɔt na oba so oba salame na me kunu tuwe Mama Akos nyese me didi ratem perform fan cheme se wo dadwene a wo ka sa wo nua be ma emma ho se ma dem ye kunu obi kwata no so enti nka me ne me kunu a nka me mehwe nyansa wo ma ho ye kunwan wo ma dem onu aka se ma me nua ba na je so pa che so ma busia de bi wo mu wo ye driver ni se wo so di hwe nyansa se me nua koda oba dem no ye kun no ti ko se me kun di hwe nyansa okọ obu no kwotena oba ne dem ena ha so san kwotena oba ne dem na me frɛ me kura na atane na nketenkete se dada so obulo no me pa mo cho se me kasa na me nam nim de nti ameka na ata fa fo no fa nkwa syasam firi okọ me ma dwaba ne na ta de senka watu kumasi ama me nka wonne ka won ko nsi no kan sa kire no udi ka ye ni bi me di ka me ba kumasi me ba me ma da na wa fa me phone na wo de afre no wo fre ni we na wo di dinner tem yada me what me jona say koko wale wa tai ma me eja me no ni bi da wo kan sa wo peke ne phone na ko peke numbers wo wo kasa me kasa bi boss kasa what me jona say ma me wo kunu da wo ho kwan sa wo peke wo kunu phone na chimu numbers na de fredi di atem Mama Akos ofa wo da no afa afọ ofa mfo no the friend kofo bisa say yele na me medum fo na bonya wo no mpem fo na me nya me ba kuro mo na me nya wo ba ko na wo kan me ne ko ya no ho o kan ko fa ata no so de o kan kule e na o si wa ata kan aya o kama na o si wo mo wa no fo kuro o mu nim wo no o mu hu na na so so tv so no ya hu wasai wasai papa wasai me na me ka kire wo no want to say one on fa de ntu ne sie na ofoli kromfo na de Mama Akos misira ma me kwa na flare ofoli kromfo no obi anka me ko hwisam am de ti kro ma me kru betra fide so egu me ni masam na me kwa ma me misa ye nua ba me ye so e ba obi egu obi ni maso ha ofori ma me woni banye etnai mfie san ya sana awo ebe mu ana wo kwaye ne ho ade o ma me da si mene ne try de bo so me miensa ana ofafuru ena ofafuru yes into owo yansa wo kwaye no wo yansa na me ye ne ho ade okay woni ne try ye no for send me messages ena nkofo frefre me mama ban ye ne adendodo ne ne adendodo woni ne try ye 3 months owo ye ansa wo kwaye no ho ade no sei na na ne susiti before akwaye no ho ade ma ni suni de biberi say ya be na minim say eye dan ya enipa de odasani bia owe nkyere wi makobi ani wa ne ho dwo na mmom kakra de wo ho ai bitima bo abrabo na mmom de aka ye Kristo atretren ene bitima atretren no ti obai ene ma me hu no ho de na niema nkoyie ne biti sai na wubu wa so e biti say na openamfo sem na abrabo high sem etimi ye ya masane mani nyina betoy but say esubiti say ono kasa na wodome woni nuaboro ne sa me pa oto ase abodua na wande ne wona na di nkire me until say e ko start won papa kura anase Mama Akos okoye ne ho bubo adam wo ho ye nsamfo a okoye de nsamfo bubo de adam wo papa kura ase anu na me kire obai adam to ko na start de very na me nifie ti me bedu ye no ne ebo mamane say be yire ani say ni na me papa no maame aye te maame de no complain say o yire ni penuabo nti jano ana papa so frem de to mani mi say be yire no ba we wo mo ame emfa mi nkosi ba bia nti mentwe me ho ti okan ya still na be say week na me man mu aye bia nti ada o frem me twato ana o fe na se ka kire me say minim sa ade wi ana me se da bi na o se ye fe na se bofo ti se wutimi e jasa o ba de dia metumi se bofo na ma I mean, na satem no kama deep me na minima de kura no pa kire me enti e ba sa no e bedu kumase no na che se Mrs. Ankola ni nyina firi ho se da bi satem na wo enti me entre kura na so ho no bim ti enko e kura se kura ya nche
ya nche sa ana ebedu tebedu kuma se ne se adwa ba ne atinkense onwale biem na me ma me papa didi na tem na wushia ba ne no okwa asori onkwa asori na okwa asori me na mkwa asori anu afana nko because I am just me ho na me start to anamo e ko ya afe na niam ya de Maa Akos wo papa ka wo ka kire wo san ne ntina bie mu no wo na wo papa se openua bore okay wo papa wo na me just etokoni mu no ana okoda sa suba na di me na me ni ho okay me ba na wo ko asifia Maa Akos me mo dam say me ne ma se kwatana makoko ntokwa se nka san kwalifo tie me ena ko bi be fla ka be hu amane a ena me sun ma ye hu no wo ko asifia me ne ma se mo na tie na me ko bi video ho enti tamo ko fa oba opachi na no se wan fa oba no ena hia yayi na me tibo ko fa oba opachi bia Maa Akos se ne wo fa nwu ya nka minima sama do number wo ne wo fa nka me frɛ papa ne say o meyi ma no ne wo fa dua o fo ne jane dem o so wo fa meyi chip no kura frim na oba na ntimi anya dai am frɛ me biem wan ko fa empena won kran me ba maka so fa empena won kran enti wo ko adai na wo ko ko ye Maa Akos ye ko ekura ho no na makuma ba ko da ne dam e da ne ye mienu e ho no wo da enti wo ya ba ya enti ye ko ye no ko timi ba ho wo kumase e be di be busumi mienu akura no me ko to wo ekura ho no ma wo to afidam o say wontimi ne me na mti adwa me ko timba me ntan wo kumase na me de ma ho a chiri ma ba to ekura ho say wontimi ne me na enti ho no na me say papa ne nya me ho abufuo mama ne ba tu efie ho no anasa ne ba na na twi so wontimi no nsane de then why explain papa na papa o ma me na se ma wo kan ne say ne ba ho chiri no e na me asesa me mafiri kumase abegu ne so mimi ti kumase na me bla no me hu nyansa se me ba kura so kwa me ne me manya aduane adie no Mama Akos nka mo nye me sole am ya ma ade ma me uti fufuo me so me fufuo ma no ma nkwan ya na me guso na me die enti wo ko dwase ani ha me ne ne ekotu koko wa fo ne ade ankokro mo won se no won se Mama Akos o ma me ti me mo no na o ma buzase nsuo me de bodu akrum ho o fole na adu so begu mani masene de wa na adu buzase nsuo ban se nsuo bi o fole wa no bo ni dua me ba ya me ma me ne complain ma me se entokwa no me yire ade no pen no me nsam kan nua bore da o ma me so wo buru no nua na no wo se ma body dua okrom ho sa no fole ene won ne ma ti ende asem ni nya me o se me ntokwa na me mini ho ti me beto so na mbisa na se no ntokwa de ne kure na mbisa se na yele na wo kodome dome ni ne ma ene sa wasiri yele na otimi ko yesa wasi ai me o ma me ne be chechire me se me ne nko ana me se sa esi ne be chechire se timi ba me ti aso on kan ye me ti asiye yi me kura no eti ma me ti wuti wo ya na obi be chechire se ne me nko Mama Akos na me kura no sa asem no Mama Akos ehwem kura be 8 years ni baba ya no so woni me say wa wade be ko ye ji enti me no me ma se de me ni problem bia ana wo be wo no ya aka mbapa so be wo no ya aka na pa na me aka on kan kure o na me kan kura nka manya no tie fidie so me kan kura nka be kumase busumi ni nka no tie ye kan azam sa me kan kura ba ne Mama Akos wo shia wo be me na oye mansem Mama Akos me ni start here no obi awo ba ko no o mo ja wale no obe fa me enti me nya me ba no person san ne ge no e san twempena e na me so me ntwe ma wo so wo ja no abe fa me enti wo se wanye me ba me wo boa se ge ne ba ho e ba beji akra ni sika adwa ba nya mu na nganga ho ada ya on tia se me ne no ase ye gina ho se Mama Akos me pa cha wo se me o ba beji akra ni ha pa ne se me nya de enti se ba bia Mama me ha o ne se me so se ne ha me se onya me no kwa wale ata on hwe ne ma bo so me so a on fa sika ne mra me se ne ha ne se a ensama obi beji sika me de ha no wo ba woni na ja wale beji sika no hwe dem a bra ne ko de me ma wo na kacha me se ga ne ba ho no ma ya me hwe ne ye na the way awusi ne tie no wo be san na twempena ene ma me so wo be ho na me de ne ngawo no bemba wono so oba ne de one na oye ya tata baya na maba na si hobi me na kan kwa me ne nkumpo so ka so won ti ada ya si obi se me me na be se me de ne ngawo se me kura me ga na me na nko da me wo ba kwa no didi matam o timi no mo when starting na yi ma mu ka obi se fa na kutia na kutia sa Mama Akos we sa me kan no fere se me bo a me nkasa bi no nko ankasa o wi a na maka me de sa ba no an ko be fa thank you mama as we need to have you so ebo 1 year asa na me fa me kuno to no ho
What one? Chiremimu. Mimi dear, many dear, Adene, Yamin Kuna many Adene. Maybe Papa Banny and all war, you know. Will be only try beyond me, Subang. And to fire, Papa. Now, so Mama goes and bow to some in Fabi beyond Power How, me more damn. The Obano, not one who couldn't say, me more damn will be too fast, obey to me, Aquafan, like obey to me, not in a beer mountain. I saw one or two on this Subang. And one a million. And one thing I may say, what I am, I say, while I so quiet too for say, maybe beyond the baby I want. I fed them a see a Pierre. Uncle Wallen Lata. No, so me, but some swamp for the candy jamo. Na and one no. I'm not near dim come on, no casa, oh, yare. Emma, obey you, Frey. Me pasa kwa do bia wo de born bi oyina no wo ba ne frɛ wo adwuma mu pani me ba no work ma me sa story no onyina no because me pesa obetwa ntro de agu ba ne eso sa mama go ni so no problem so 21st clinic yesiatica enti me sa wa da shane so ma me sai so wo siatica yade ni bi nko ade a ene me fa ko ba bia se 21st clinic no mu tutu ase ma wo enu achi ne free uti wi so kudukoso na ase yade bia ɛha wo bia 21st clinic me say what the lab ne scanning na no wo mo ye fidia kese a ye de sa ye de ne nyina no wo no wo bi ho 21st canteen 7 am pepe dua na ye ready and kind do me market we do then mo kuma se show overseas what afa radio so nyane techima go so se hwe friend 0540311311 0540311311 21st clinic no sciatica expert Rocker Clinic Limited Pakum capsules woman na de eba ya esisi member for mu gina wonu na aso e member be gina wonu na aso no osisi ma e no mu de gani kro 442 ba ya ene ma ne member nyina akọ etipenko na vent capsules so de na jeso obi a wodwo so a wa ya sesese wodwo so na dwo wo ne ne maso ve ene yi no anu bi ene ya de metformin capsules aba o pese mo gedi afrisani woni padua ni mo acute sciatic pains ebeko woda na dwa wontumi na de be chena wachire bra mo yo ya anapo krase wa aposo ya na ya steve na yo ya arthritis mesre wada e metformin capsules ebebo wo ye adwumaden pa no e na fa agudifo ma ne agudifo mema mu ye metformin capsules akokra ne abrewa be kodwo ageni bi Rocker Clinic Limited wo kuma se alaba babu station woni school house edition mo frɛ 0248 885040 0248 885040 na bani ayi ofori ohima ayi ne fa na akwa yare ye na yade ben na bo wo a wo kasa wo yire frɛ wadwuma mu pani bi sese ni se kire ye mu medase obahima Akoma me kwa adwuma mu me ye adwuma wo Rock City kwa Rock City inside ya boni go eti me wo ye adwuma me wo adwuma mu ana ba me on se nipa de me ho nya me yi ti me hu se me kofom e ho atim na me to from flat me ya me ho hwe nya yi ti me dwuma pani no ane me nkwala na be so mi mu no do me ko to dua bi ase o amangu bi ase na me da ho a enti anje bia na me ye se da bi ma me mfrɛ ba na me nkan se me ho nya me yi na me frɛ no wa sere ha wo yale wo nya nyale ti ho de wa amfa ntoa so okay enti ba wo fra wo yire ka chen se wo yale aha na wa sere kakra wo yale wo nya nyale e ho de wa amfa de ka ho na ntoa so ti mi da wo me ho ya me mmere ti asoso mi mu e de mi kofie e de aguma ko hospital enti mi kwa na me dwuma pani be ka kire mi se ai asem bia wo yire ka ana mi se adai wo se hwe wo se yale na wo yale no unya nyale na fe kra da obe yale di mu odin kra chese ana wono ana ma wo yade wona ye wosa Mr. Apa Mr. Apa ne number wa woni mu number jama wale nti omo de omo be ka bia no papa asma wo kai die me de atwutuma so asma wo kai me de man fa na sem etina de chinya still me hu nya kra enti me wo ho ana wo frɛ me na aka kyerɛ me sɛ wa frata aka kyerɛ ata sɛ ata me fa me ko hospital na me ja nam na dwoma na nsɛm na wo keka no sata na hati ni fie ho asɛm wo de me nyini na nyini kyerɛ ampanyampa me wo ho na ata ɛne ma me pani bi na ne afi ma me ne wo be wo de me mfa no sɛ obenya be 60 to 70 years ana ma me ne ka ata ho ɛno mbae ɔmba ho pie me dem na me sɛ ei na ata ha de wamane wo se wo yire se me me fa wo hospital nam se me nyini was wo yire penyampa na me ato mu wa na me yire sa afra me fun zampa me na me ye dey me ka so me fa wo hospital oba na wo to ye na frɛ Maa Akos ba ya na frɛ ti me ba
enti me wo ha o kan dodo ana o kan gu enti me wo ha ana hospital na ho aboabo no ye be pia kwa abonten ye be ko na maame ne frɛ me ebe be gina me nche no se enkomo bi a wo yere ka asema wo ka me de ayi for my hu na me se adai wo se wo yere se yare na wo yare no eye wo no anti se mama eye wo no wo se wo no na mama me yere yale mama Akos mo se mama fi ko wa ma ame ba so a me nto akoko fita okay na me mfa mra me ba me mfa me to me na ase FM. na ono no mfa nyanya nkoma de ma me e ma me ni enye saa me ho nto me ne nto me chana ana se saa Akos man mfa mama azama na to so mi ani ma je di etimate me ye ne saa ma no but ma anye wo mpena ta e ba no no de maame ne di na chi bae ana ba ne yen so e ye ko no wo frɛ ata wan frɛ maame no enti maame ne se e ba ne ne ata di nkomo no wote ya bi onye ote o de phone mama me no man frɛ maame no wo hui o de phone mama me no so wote o de phone mama me no enti akokɔ no mokoto akokɔ fita no me ba jama nkoto akokɔ no de no kwa ya tosu mienu no 2 times but wo ho atɔ me manye but me na me ho atɔ me mama Akos hospital na ma ho tɔ wa na sɛ wo so wo fɛ kyire o mi fɛ kyire wo fɛ me da me fɛ kyire enti wo fɛ kyire no wo mo so me dan se no Razak no Akoma FM. ani Razak ne na ye ehun konya ma yes wo na ye Razak na me fɛ kyire no ye ma hey Razak me Razak ye benya ne papa ba ne e mama Akos ebere wo kunu yare ye me wo ho na ayi blind be friend fire me ko ho na oga ne be chi me ho na yi me obebe me wo ehɔ ne de maka kyɛ se ye bisa wasɛm aha fire no e na be yi me nti wo ne me ye free yare ye no wo frɛ ah me kunu ya nyam na me frɛ no o frɛ fire na frɛ me sɛ ba ne no fo libe adwuma mu no wa obetwa ahwe adwuma mu ho e na me se ene se ne pressure ya wo se me babu ataye ye kwa osuri wo kwa hospital mo ka kyɛ ne se ne pressure ne kwa osuri bebre eno na atwe na hwe ne bone na eku no bone so o ha na ne yam hye ne se me ba me kwa hwe girl no enti bone na eku no na nya de obehunu nie enti mama kwari de me ka se nya de obehunu nie sanse enipa wo ya ade bone a bone na atimi adai eku na mama na sra ka so ne ata me se o mo kofa nti o na o se ba na esi abe ne de na me se ne mo fa ne kwa hospital na o se o mo de o mo wa adwuma mo mpo ana me se ne mo ma ne na ma ne se esi a me ne nya na o wale yi wono so na o te ga ni fie ho na woni adwuma ba bia me kwapo ga na o sa na o makotena fie ho boys na mo ho nyina frame ka tem se me kuno tu fie ho no na o te ga ni fie ho ana o de ne kwa hospital ento o de ne kwa na o se sister adwam de ne me de na kwa bo first na me ne ga ne kasa kan se wonya me kuno ma hwe ne ma nti na me timi ne kasa boko enti a che ne me twa de o mo ye no na eta na fie de me ne kon ya man fe no phone so be mesi na me ka che bro police say si antokwa wo ye ba me me nyina kwa ma mo wra ho enti be ya san wa che bra fie na be to akokọ ne nyina mfa no aduane entro ye nsa ye nyina entra aduane ne ho ebra be ma ne na se be ma ne yare no be ma ne frɛ o me da nya yare bia na yare be na the pressure na call soro na wo ko hu no ono na ka kire me ena wa ba so de no ni bi bai enti wo de wo wa ko hu no me hu no okay but dia wo frɛ be enti be ma ne dia wa frɛ so o yare da bi animre na me frɛ ne say atawe fa kwa hospital do ba fie no osi adwa me wo fie why na frɛ ata se be ma ne Akoma FM. ayi na frɛ me fire no why na frɛ ata me na me ka tan say yes be ma na ye menu ya wale no no wo yale ntu na atukro mo ko fa ne kwa hospital asa na me ni di nkoma Maa Akos na ata ne ye wo kura woni na kwa akoko wo kunu yare ada na akɔ frɛ ata na o ti ni fie mpo Mama Akos na wo ma be ma ni momu nka kyerɛ ne mpena ata se be fa me kwa hospital Mama Akos mi si no o ti ni fie ho na wa ti wa fie obo mi ti ni fie ho eh den na obepie mi me se oba medium minimo so be fe man no se na mi ti fie a Mama Akos we ade no ma ata no amfa ni me dan sia Mama mi Akos ko frɛ ata Mama Akos ma me nurse no me dan sia no samu sa no sa koso a be ma me buafu me sra ofolo ma me buafu bebre me kyerɛ sɛ ɛsɛ ofori yare na bia wɔnte na dwumam na wɔte ata fie a ne yɛsɛ ne ma ne mu na ne mpra fie sami sa tam no na me nya hu se wɔto akora mpo o mente o no fie na wonyi ni sɛ wo frɛfrɛ ntɔkwa ntɔkwa ndem mitimi kra match Mama Akos ne de ha dwen kra wa wo ti wa na wa wo kra ntɔkwa sani de wo bi a wadi ukura ma won hwa wo ma de wono ata ne kra nko won pene ade na wonya be mai ne ma pɛ ɛmfa nto baabi na me se sia na me gyan wadwuma bi e wosa wo ya na mfa hwe ho Mama Akos me ya adwuma pa o me to no no me ya adwuma busa no
me nya wo ba kwade fo am hear them ofori mame wo yare ye no wo fra wo yere mo me frɛ no ka kyerɛ sɛ adwoa na me kɔ adwuma mu no de asie ni na adan wa frata dabi man frata adan wa frɛ no dabi sɛ no me ntene ho ɔboa ani me bi ono nkunu ne bɛda wo kɔ ye adwuma wo kraw na wo kɔ wonya sika wo tie ho enti sa wo yare asa wo tie ho so sɛ me tiata fi na yɛre na afɛ anwumre bia ono nkunu ne bɛda ataso tini kuro fufuro so na me ti kuro fufuro so wana na nua wana na enti wo kwatena kuro mo no ben fie se ni kuro ka wante ma me wo ya mo odin ko yi o ka wante abati fo ni pa ne wonu msa wante se wo ono nkunu ne bɛda no ono nkunu ne bɛda wo yes e wo hene fa e wo kwa kura efetia na wo no aduane kwada sami kwa bu ni wie no wo kwa bu ata wie no ai na wo se won kwa fie be na se ne boys ni nyina so mu nim se ne yire ne ata no enti mimi ne me ma ne kɔ hɔ no mo no na wa fɛle sɛ ma bɛbo no no so the police for ne ba fie hɔ ɛna bɛ kyem enti no wa fɛle na sɛ otu bɛ me kɔtena ne fie enti ne me kuru kasa fo so me te sɛ nkura ka ma sɛm kura time mo bɛ yɛ saa de ne wa bɛ te fi kuro no mu hɔ no ɛn o wie ya na o fa taxi no sa bɛ tena me dan na wɔ enkwatia na me timu no oba na o ma carpenter fo bu ani no kɔtena me enya carpenter fo fie fo boys ne bu pun ne ma me o kɔtena mu no ma me tie o kɔtena dan no wie no o fa me fo so ka kyerɛ me sɛ o twɛn me dem ho sɛ me mai e ma ne nyɛ do de me bɛyɛ me a ne kraba ne ho ntɔ no enti wɔ ne sɛ me ba ma ne di saa ade na wadwe ne mu so na ne wa me kuma sia o ba me twa wuti ana me susu ne me ma bie me ma ne e ma kyena da no fa wa me bi wa me kuma sia no enti wa ko hobie ma kuma so wa me kuma sia na bra na me fa dem de bɛyɛ onyɛ wansa no kwa wa se wa hona wa ma na menanku no free one wa me kuma sia bi me ba kuma se na nsusu nie ma o de ye me no adana wo be di mi na o ka tell me say me ye number 1 na wo kɔ o ma bie mu no tie dia waka no wo be di mi dem ho na ka tell me say adwo ado ye number 1 na o kɔ ya na ata so ne chimpra na de wo ho no no na mu san senti ho na ye 2 ata na ye 2 na o se wo dem opami che wo me boa referee ho no ka say me say me ye ayi enti na sama wo ka so ho na be hu say sama wo ka no so ye number 1 wo boa number 1 say wo akɔ fa ata wo akɔ me boa ma ko so adam be man kan kyerɛ wo de huni wa ya kama meme boa me na fofo ne nyina me boa mama ne abi number wa ha mama kos wo boa mama ne se de so ofoli ma hu ade a wo be ya me a okoro be ka tam sam ya number 1 wiere no no san akotena kwawu ada me be first man ka na obi a wako ade na wo ba ya wo se bie mu ama no ene na ba beda oh se me de mama kos okoya sa no sanu no twia me so ka akopa cha wo abusuafo ho se me man nti wonti mi ni mi nya wale nti mi ti ase se me kunu no me kwala me se me ngwale ne biem wo ko bo atawie ai woni razaki wo dada for razaki no ba buru mu no woni ne nyina ne kwa abu akwa ekopa cho razaki ne nko atimi ba me ho kwa pa me cho foli ne ho nyina razaki ba me dem ho sa be ne manchi na ni no wo ba na bie first gate no na me dia konwa achene no asa me tonsuo nti obi ka so tonsuo am se beyi because we hu sa me ne be ma nko ahedem a ya nyimi ni nti oba na bie first gate ni bia na no adua na wo di ne dem bo sa be ne manchi na ni no wanchi we ni no aha na omu ni sika omu de be sumi nti no mie no omu kontompo razaki kro na sakata me say ata wo na me jawa na se wo na wo jam na me nsu wo na wo jam me wo boa wo be jam me mama se na ma se wesu me na me jawa na se wo na wo jam na ho nsu wo na wo jam me se ne si a watu afiri mi fie mama ko sumi boa na enti me wo jam me wo ti ata fie enti wo ire ni ata wo jam me na me so fa top mo ni mra me enti me wo jam me enti wo se wo jam me wa ha me ma wo nsan kwakwa wo ho emfa me hye utokoro mu ho no me se wo yire ne me na ona ata akotena kuro mu ho no busumi ntia na wo sense ya biem enne kawa no ne de na otoma me na sheba di me ko fa di abren onya me no nko wale ata enti we wan ya toba wo we de me na me toma ade na ba ma wo no twe fam wo ba bia entokwa ekoso onye entokwa keto ne de no wo no into the stairs da bi ono ne de no mama close ya na me silver one ya me fe na wakoto na ade ase e de wo do ba mai pa o enya sane wo do de mama close obi no obi one ne nko wale ngo me bo ana aha ntimi so ba wan kan jam so ne me wo 5 wi asa ne papa say me menye nti no onya me no ba sa wo papa ka se wonya wo nyina no wo do wo nti wonya wo sesi ano asema wo keka na fidie so nyina no wa fele nti na wo hu de wonka wa fere wo hu no me na me ka cha me si foli kromfo me ni wo foli awale ko ye ye ho afere mama close mama close we se bia sa ka cha ne se ata me ware ne aware ne kira ede na ka me ho me wona ka no oni na bu asem me ma dwa ba ne e de no ye ma wadwa ba ne ntimi nyama fufu yi mo me pa mo chopa subanti ede wale ono en o pedua bo penno me nsam mimi pedua bo me ne wa ma bo dua sai pentokwa
Mama Akos bo san ka boni dua sai me che sikan se bia ne ya wo de unya sika no Mama Akos me makura pa bi so mo unya sika na akofo ba anya ne ya na me tisha anya video so kwa na me shele ne ya Mama Akos me shele ne ya na wo kokofa ofode na ma me pumfu awia we se wa video so ha busa no se me we fina because obi a me we fina ya 3 months yo Mama Akos mame 3 months na me twa nkola na Mama Akos na me ma na sa ba gina video so na me kwaje man so mfanya adwuma 25 million no so ase bosum mienu ni let's go away me kan bosum mienu ni blampa to bu twem busam je bosum se ni me de minima de to twem ma me do say na wo de aba wo yere me ba to me ka na wo de aba me ka se be wo mprafo no me ma obi abida oya container kwara mata matisa case na me busa sa case ni wa ha na me kan ni papa tla wa me ye container mata wo ye na me say nuru ho wo so point to sia na me ye container mata no kura mo me ntimi ntra protocol ba me so se wo bia ntimi nkan kontomponto no yanko so on trem ba bi kura me ofori wo say me samoro ofori me o ka tam say me ye number 1 no o sa obata o ka tam me say o ye number 1 no okay no na wo kire me se o se no obi ani dem ho na o te ye yankopon na me ni me dem ho na odi me wie na o ka say me ye number 1 no o te ye asa don ba fa je manka ya ka container no wasam ya me se ma te on ba bi o de ko fa asa so do ton ko sia yes enti wo ye container ma na o fa ko sia na me say okay obi antimi nkan kontomponto no yanko so won kire me ansa wo yire te ha ana maka kire wo no wo ko fo ba wo no ne e wo ne man na Mama Akos me ne na wo hwa no no ataka me ba ya le a wose me kwato tabia ma me ba na o de ataba ko hospital me nye container me asema me kan kro mo me to on kire me hwa no just me nyi menyi na eno tell me ma mo ta me dam ho no kontompo ni wose me gas ni wa ha ye de na busumi mienu ni madwuma no kwa ase no oba fiti ye beduru ho wo se busumi ni se biansa ka kire me se wono na sadwuma me hesia de na dem wo se wa za kaka to se me ye jata wo se wa se eti no me ma se no wo se bi to me su ye wa ye wo se to na me su ku so Mama Akos e so no su de me su so wa ye ntia wo ma otimi se Mama Akos me su o me se osole ahomache anajo tofu krok no pa ne to ase no se me obeya kosi se me fa ahomache ampanya pa frema bi mbani fo se na wo de go dwem perfo na woni mi din koma ya na dance ni bi telephone ho na dwuma pe ya apa no dance ya fe na kan che ne se be me ya de na gisu otwa akokọ fita to na so ne ne ko konfo ye bi woni akotwa akokọ ho so ka mi ka sa na nka Mama ko mi ka sa ma twampo a ne mpa cho wai wo ka ya na wan kan man ka ne sa mi ka che mi ka se ade a mi kura ye no se wa ye bia man kura na hu no enti wo ye we no ne ma no mo bu afu pa mo we kura ho nkura ne na mo su mi hu se me ma na mo su na na kwa mi ti one ne papa e free pa enti ntam ofo kwa de mi fe ne papa ka den se enti ya wanya dai Mr. Foli wo ba no ne so atinti ye ne blank kura no ho na mi se ne e Foli ko bla ne kwasi ada bi ho no ma ye nto akokọ ye nye no afufuo na ne nkura ne nyina wo ko kire mu different things me buo enti mi sometimes I fan to wo dane no Mama Akos Mama Akos because die ti na wo se pedi ti mi twa trogu wo yiri so Mama Akos Mama Akos anu tira me se wo be ka che me se wo anya die ti mi start pam se wo tie bia e wo so be yi wa no anu me ka tira Mama Akos me no Foli ni ntwa to bia o so be yi na no me se onya me no ko wa ne ya so anya me so be yi na no na Foli wa no za be yi wa no papa ne kae no na me de ti no sa wa ta won wale ta nko a ye chi ya me hu nto me no wo bone ta Samu Abraham mo fam na mo quotation ni ma no he adi fira betifi sa on ba ya Samu Abraham mo quotation ni so for ba na won hwa we no ma mo su a no me be ba so na te se akokọ he keji se woni mu ba buru ma me ni mu kankan enso mate ene mate ene afere maje di ada ora zak no ntimi amo waje on the bomb me na mate asi on the fo jankopon ene woni wo tu fa fa kan ko ora zak malam ho ana me say Razak eno ya kama wiswe Razak ya boy nani mu wono ena abo no bia nani kira kwankyere ma me na meti ase kama wu ni akwankyere dia no ofori emema bebre ya ade bi o ha in fact eya makoma ya se wo be kwa akofa ba na wajai wo yire ene wo ma ejeje mu na mom idea dane de ye ne emprafo obedi na mom no mama mbisa me question na mom no eba de nwuno ne dia na ya fra ya yere sabra na betena ho ti na mebisa sa ebra wo yare ye no wo fra ata so o meta ho ana sa wo fra ba ne me fra ba ne ana fra ba ne wo fra ata de dia so no se man fra no wa ngana ha se man fra
tell me bisa date na wo frɛ ba ne no wan frata me se me kwa adwuma mu me yare satan na ben wo dabi satam no ata na me ne twem plan si o ana wo say obi say Akoma FM. what I say oni ne twem plan obi ma say enti no sister oba hima abesi apie life ye obi ahu no kure bi ewom atwam na wo ja no oyiri be hu Akoma FM. nya no me nete na me obu me de say me nya no say ye kopie yo bɔ me dua secret na me nua ba ne bɔ mama ne no na me mabo dua secret ka me fra bo amane nyo na fem bɔ mama ne wo na ba mbo dua na wo dem ho wona ko bɔ me nua ba na mama ne me nya bi do dua na me su efrem me mo na me su kwa wo dem ho me do nyankopɔn na dua be na mo boy ya mo ko ene kwa da ne ho no mama ko so ne kwa enu ne kwa da ne no me se me mo ni bi da ntokwa we nu wo fa we ba we nu ana me friend me say me ba ne yale na oba ne fa phone no ono adwuma na oye carpenter na wabrɛ ewra ya da wa fa kwasi asem firi okɔ ese nkada na nkata wo kuma se na nkɔte kwa da fa ka me no na sa wo ka se boa wodi ka di na tam nso ye ne bie ono na ne obra di ni kwa ni di na tam wonu okodi di na tam me madam opeke le phone ono kwa ta no me obefa bi kunu ono obeto bi kunu so no wuti ya na mo onka ne korɛ ono obefa mi mpene mi kunu mpena no na ta no ana ka ni ko di ni kwa ko be pene 12 enko be pene o wi na sa be to mi nchen bɔkɔ wokodi di na tam mama go so e me dey something crofo send message wa say mani ade mani dey oba bia ni ho no ma o mo ka say mani ade no oba bia ni ho no ma ni kunu ko fampena oba ja so won ko senkan ko na ka bra maduani dia wate wo pe ma o foli to no no ma wa hima ofori wo pe ma dodo on pe ma me pe ma wa hima won pe ma wo ma because of dia onye minti ana me jame e jame na ko ba bi ofori en na fie oba jame na sa won ko ko ukuro nya no na sa wo be never seen na makabro for me say na wa nya me madwa ba ni ya ofoli enne mama ko so ya yemi nyomo de de bakwa e twa kura wie enti nu ana no nya no sabre no na wan hwe asa me ya de ba wa ba guguro me ho wo be me niska kakra bia kwodi ni dwa na wanya wasomdwe so yo ba wo ha adwene na wo omua wo nti na ni ma wo beble na fifa ma madam me fifa ya ba mama ko me fifa ma ko fa ya le me ko to condom ba me dem o ba ka me say ba ko fa ba me ko to condom no ko fa ba so ba ya me mama ko me tina say ya me pa mutwa sampan fo tem na me kasa na me to afọ me kunu o te wonu mu oboa me bua me agia na wo ya pan ofoli kuro mu pasuma o mai bi no mo ko si ofoli kuro KCC school mu onum madam bi di agia busa ni say adwa ba na si ofoli di baba so be ya no na wo ya pan o jimi 15 million 1.5 wọ́n tún jẹ́ 1.5 3 million adé kọ́ wọ pani ẹ báyẹn no. madam ọmọ ọjà so a. o fẹ́rẹ̀ ẹ̀ wọ́n yẹ madam nkọ́fà madam nkọ́fà tiẹ̀ mi wọ́n ọ̀yàlẹ̀ mi kunu ẹnna mi sẹ yàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ na yàlẹ̀ wọ́n sẹ baba so baba so díẹ̀. nínú nọ́ọ̀sì ọkọ̀ madam bi nọ. sẹ ma kọ́fà baba so a akyẹ́ yẹ 3 days ẹ̀wọ̀ sẹ́ mi hu symptoms bẹ́ẹ̀ mi wúlò rẹ̀. wọ́n ní mi symptoms. mi kọ́ yẹ mi check up ẹ̀ mi kọ́ ho mẹ̀ n ṣíya kọ́ yẹ ho lab ni. Madam, ya unu re. Ana agia de o se wo bi na wo pan ye no. Me ka kire me say, ofori. Ene ese pan ye no wo. Ese pan ye no de wo no. E wo ho. So se nya wa nya baba so. Na ono de no oba wo pan ye no, no so ya baba so test ni bi wo se bi no. Madam, ya mama ayi. Mama ko so e. Busa no, me dem hwehwe o na ba. O ye wa ni pan ye no, wo kotu kotojo bu mani kotojo. Na ma me pan ye. E ko fo na eso tu bi kura ko to amre mo. Do be hu na mane. Enye se tie. Woni so bi bua no, o mo ha no papa. Maka chese madam no say me ngo na me nyale. Me say wo se wa ko wa pan ye mo me mane mla me mane le ko dey sa ta phone na say no mo di huru ni dem mo. Na ne baba so ko fa free ne. Me ko fa baba so bia. Na obi ko di me. Me ko fa baba so bia. Ma ko fa me. Se man ko hospital na ko be je di se ma ko fa yare be ye no. Wa bua. Me bua. Me kura ni ma gu asenti won kan o be so wo yi nsam ko me say wo won pena. Adwaba ne. O ko fa baba so be mama ko. Dia be nyina so ni se me blame o kakra. Adam akọ. Because what we say nyame ema wadiye like uda wo so da ya oyi ne ma kire wo. Ti nyame enyi an kire wo se be ma yi a wo kwa akọfa ni. Be ma yi say no watwe ho ntem. Mama ko so e. Hwe me se me so da na me hu na de a me nka. Minim. So se me ye bayifo. Busan se nka danfo bi ni kwaji sikaduro no me so da ye hu ka che ne se. Me so na danfo bi ni kwaji sikaduro da no kompai bo esim ni ma me mo sofo so frɛ no e ka che ne busan so se me ye bayifo na me kekanya
ani so ade hu na mso da ya me hu no busa no sa ka kire no busa no ode meme kwaji sika na nti wo ye ode meme kwaji se wada ade hu wo ha ono ne mienu na da fo so o me kwaji sika duro me so no da ye na me born amane ene me nim de ode ne kwaji na da fo na ka kwaji na da fo na efre ne se o fo de na da fo ne mo na amane o afi ne nka na eba enti me hu ya me ka kire no ko mpaibo ena mo so ka kire ne se ade se na da fo ne be dai ebe ye nti o ko ne nchen a won hwe o ma me so friend no ka kire ne se ni papa ko aso ne so fo ne se na ebe tu no nchen ofori eno so na se me nya ba madam me o me nya ba kon tum so gas obekumi fan kutwampem Maa Akos hie o ma dia so Maa Akos eh wo so ma dia so oba otimbo be ma minim ko isi kan film pass wo so tie busa no na no wa hu de ko so studio haya busa no haya ade na ko so busa o producer o ya dai obo me minim wa ha ntwade haya me so minim woni wona patai wo hwe wo kunu so sekai oboa meme boa oboa mum yenfa camera ko si woni oboa se asema me kan bia no Maa Akos nje anza no ji asema me kan bia no se me boa nto no so boa anza fe wo sa sabi media me person sai wo hu obi bia mtina me bi sa dia Maa Akos wo ka ye nya enya sika kotoko na me twi yo sika ma tama ko fa ga no wo ebono no me yem bibia e wa ase ni e bedi bronya Maa Akos mi kuro bu mi kwasia papa so obetina ha ka se o discover to dem bam e dan we amotwa ni TV so no sika ti meto mu bam ena ma adona madam se man fa bia nya container antena no me meti wo no mu no nkwa ko gina China for se ye ma me bosia wo ko fa wo ba no sika wo da mo no ni e bedi bronya o ma me di send ni se ni master ni ntua ni kan di mi fa ma no on fa nyi adwuma no onyi sika no nya dai em na so da ko ma me yonko ba enti oba sika wode sandi yenya sika ye 40 cities mimi 40 cities mimi mama kwana mi ba na kwa mi wo ho 30 cities mi sika ni ba na kwa mi no ne papa de ye ni bibia nti odo kuno ne ko yi sika na ma me ko send ye okokro bi Maa Akos mi kuro nya se boni kwa mu ni de wo hwe sekai ma me ntie mu ma nya sika bia na me twi yo Maa Akos ye be no adua ni nya sika ni kura me enti wo de number bi ma me se me mfrɛ girl no se me frɛ ne kosi wo bi so mi ye no ma nya bote sister bi okoye na djuma oni ni kunkura na tie oni so de number ni ma mi o mi ya na sister ada na obi woni hire na obeya djuma na ma chi na hedem a mo wale no sister mi wuni mi pakura ne kasa no se mi ni mo wo ya sister no wo kunu na mi kunu na number ma me ene na kwatwe mpena dabi ni hire na number na wo de girl number ma me frɛ girl no na danfo no se obi owo kunu no de ni kunkura so hu ya nka de so di asemo bai enti wo frɛ no na me frɛ na me sister de kunu sister mi wuni me onu kwa no ye na si ni wa chi ofa madam fo na me sister mi ni mo wo ya hwan waju obi kunu wo de wu na bebu sam say me ni mo ena wo sister mi pa so me ni no wo je hwan kunu ni mpra na ko fa ne bo no Maa Akos ne mpra na ko fa ne bo no ene wo ade ne mpra ne number ma wo sasa ne mpra number no ya me lie wo tro number bi ma me say me frɛ girl no Maa Akos asem ni yo ne mpra no dabi na ye different girl obi yiri no de number ma me enti no kan sister ne pra okay hey what my wrong number me de me mpra number be ma o se wrong number no me de me kan mo to wrong number madam no boa Maa Akos me say me na me ti ano obi ani entinanti adam kata mo say mo de mo obi ko show ko ko mo musa me so ban madam so okay mu da madam no nurse ni o Maa Akos no nurse ni me kram to turn o ma ko man o fa madam e mu da ho pa na me ka cho no me pa cho bra ko 87.9 FM na afa ni ye sane wo siti wonu mo no ho se wo hu na o ba ka se me na me nye me pa cho Razak ye friend me e na me nye mo mama dia friend na dru ho ayiko seasoning powder nie na mbom no shine so ma me say ayiko de ene seasoning powder na kama Alan Spy Trading Ventures na de baye ayiko beef seasoning powder first team beef no na twinam no ne aponche no ne we first team na be de ayiko jollof seasoning powder fagu jollof ni mu no e be ye de ayiko stew seasoning powder we stew no fagu e be ye tasty ankasa edwane supermarket bia mo benya bi frɛ 0244 160750 0244 160750 ofra
on Sabeka be Alaska Star Enterprise. So, original wallpapers, papa, we need to persuade our doom, and no to your installer, and now what wallpaper. Now they are the creative one casa, what office one, so with the question come and the painting Alaska Star Enterprise. Well, one Mrs. Anacha Plaza or the Prudential Plaza doom, and one year to original wallpapers for 055 411 4878 055 411 4878. I draw Banya, wouldn't be made a face saying. Mama ko 18 years. 18 years, just to do San Wabo. Akoma FM. Mama ko me yana me cha won tem ho. Enti so mama sky adwuma me wo a ne sika na short. Do to say na dia ma. Na betimi akan for my order tipi. Uncountable. Man sabo. Uncountable. Akoma. Oka sa won crofo tete so mo ne nya de wo ne ade mienu kra enu mi media ba. I me be say question me say. Mama ko so me ka me say media. Mama ko so de mama. Mama ko so de mama me wo a Neska no afri mi nsa me market to na me tontoma enti me wo ya me kwada konfa no te sate na kolo na ba ye no tisika no kra me wo ya de me frigi na etrembulam so ndi akra no kwhye konfa no chinko be temu se de no enti sika no afri mi nsa me kra ebe mi kra me nuamo na bo a me nti kra na be ma we fa mpena we kra ma me homete no me nuamo ena be didi sika ne ma me bia ne tifie na madam for ya Florence ena mo ma me sika ne ofoli di be yi mi nti nka me nim so wo kwa ya adwuma we de ko de sika be to bank na ne ho kire na bakofa za mi kunu so de ne kwatinti oni ba bi sikasie ofoli menya me question no answer me nka mama ko de mama aho me wo a ne sika no ahye so say me wo trafia wo won hwe en no so sika no so kra no no adwuma na waya no say carpenter for no bi kra say odi dwetire ne mawa me ne nya na die mama ko eya won hwe na ebia wodi sika no ana no na me say me o mama sika wan say nya da ono woni sika sa enti me sika na ye di me ne be nya na sade no waduane bus dwetire na wodi ama me dum no ofari dum we no mame phone no mame enti say ama ko so e da bi o me ba we ya oba at least I was a wo bo ho so adwo aba ne ani yo ba me ho so training na asan say yesi akwa another bosia de ka wo bank e kwa akotua dwetire no ahye busa na ye kotua ne bank no senka me bema wo ye sabe monfa cheme bema wo ye dwamaifo ye nsoso ne so antam se me so ne so bi e mo but what dey kopem da ben what dey wadwe nyina wo dey sesu se sai na me kunu tie wo pema enti sika we ya wo dey fa me die ani adwoa me bomodia dia ye adwuma na ne magai bema ne life dia ma no wo pa wo hwe sika ne na no so sika eyasan wo dem o ye kwaje 25 million e no mo tie 4 million atu mu ene ka san e ka 20 ni krampo nam de ka e won chenche san say sika no na on fa sika million tanta me so kra no kwamu do mo a na makopa busia ntimi kwaje zalo wo no me de bi tua kampo fa 1.5 na me ko fa no ma wo ni na hye ai adwa ba ne dwetire ba kwa hye dwetire mienu ahye mama ko so me si on timi nso me ye ntisika no ne de si akofa we na 3 months on fa sika million no so de sika ba ya me nka sika nka me ni enti so ni me be de atia won tua ne ma mo so me sika na me so me ko tua so wo de sika e ma ba se won fa enya adwuma na wa hwe no a sika no hye madam mo ma yesen ye ma 5 nti wa hwe no sika madam o ka se me hwe na en kura fa mama ko sa no ka so ma me 1 million ya 3 days for di ba me bo ana madam wo en kura ni ko so mo 26 na ko na odi bi ba 3 days odi bi ba won na ka say wo di 1 million ba so wo ka se en kura ni ko so mo di say na ko mama ko so tie mi sun bi me pa cho wo say wo di 1 million mama ya 3 days no san di bi aba na etukuma say the 1 million mama 3 days ya be so ya 3 days I get 3 days am no 2 days na dey be 3 days ya no pa na dia Sunday eye ba center me say me cheap na e wa ha ye behwe achefo me ye twi en wa ba ye behwe ne nyina ni ye behwe no so de no ode ba no ni ye hwe de ti ye ba ne ye de akere ye tiefo eye ba center achefo ba ni nkase ne no mpemu ayere sa ye expert enu ti hye ne to spinal cord no ana wo kotodwe wo nkase mu enne na atochi master gonorrhea dam efom ye de stomach ulcer wa ye mre wo mpem se wada eye stroke nkwa de akoso achefo ba hwe na ofori yare ye okwa achefo ba nka we nye mala nsem enka ne ho beto ne papa kuma se atoso agogo oni
Agogo Hospital no na be Temako 16 na wa Bemba West Club fresh 0244 083 482 0244 083 482 achafo ba wose enyarewa nyina ebedwane enu nti bomode na kona kache kafe for talala edro we yetaka bentoa wode wonyi ne ya bisa Harriet hwe kafe yedro Mr. Obema wa yemre wompem low sperm count anase wanya namu san yade bacteria infection de ene na kafe capsules oba white wakoso kuma enum na wobon ensuogu ana woni feelings usisi bema wonya kafe capsules wate wabanu na bema no mukohia bibia ye kama Daniel Bakwale na Fredmans apedan keso keba ouskobi ani jodamas mo ho nyina wokwa wo benya kafe ne bi na emom na shanenson obefre Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 ye twa ye ho abasese a ye ba alita continua abronze we na mesia no hey and ade anya de ye mfa nko fie biem o se nko oja na bontene ene wasan de wura fie nti nwansa bebe fie wo bebere nti ba sa so a e de ani bebe dey e beba okay nti se sia no onya me kwan no nko wale na yelata ye mpese me kata onya kwan no ko wale na yelata enti yensan ma erade ene mesi ye ene ye ne etiefo bomodia da bra live okay mirror furry mommy enra police for no share kama omo yem good ba omo ma ho ba bi dai kama said ya wo catch le omo na sa okay ya da omo se omo timi hwe wo so ma ya enra ya jai wan ka wan hwe ya ka je ho and then kiye hu ya amen ko sa ya ni abre pa na ti ha ya da omo se mikunu nom so omo hwe wo so ma ya enti no ya se amba obayi waka ne nsem wakwafa ba ata wakwafa ba foforo eno no eye owenna mhwehwe ni nyina wakwafa wei no wakwafa wei obey wo se won pebie sese sumo no wonko 600 million Akoma FM pen biem ti wonko sese wan wakwafa ba na sese wo pen biem me bisa oba no question bi se ta mam papa ka se mi nya no me bisa question se bi jai na ana say a free some papa kan ye be pem sa abre me de ko fa atai da be ma fa kire me se aduasan egu menum ya ka chan se me na jaida okay mama ko mpa jo tuma bisa question bisa me pese na e be ka se ba na emu ade me mpeni sa me bu ade na me ni so na esie me pa jo o sini papa ka se wonya me ko fa atai wonya me busa sa me na me wale no ni me gya ne dem ha ko baby ko tena baby be bo so me nsa ne na me ma ya nke be ne de ya kwa oyma a depending crowd be kra ana de kodia wokoye ana beba musumi nsa na wo maaye nti wo kra na se na dia na wokoye the crowd se me kwadwuma koye dwuma because me ba nya musumi nsa na me maaye Maa Akos so se na de o ka me so metem ayi ano book na da ho me de me go school enti book na de ko guarantee bosian ma me no wo guarantee ma me wie busan so obakro mu abi na mo hwe book mu de ti a me de je bosian wo na ka se wo pe bosian ono na ka se me nkwaje mfanya adwuma okay wase kwaje bosian na mfanya adwuma na me hwe nkra no mo ano okay enti bosian ya gide bia me de ya adwuma enti me wo ana se scanner sign a short o yensem enti me wie akra ne ho chi kaka na o se me 25 million am kwaje okwaje sign 25 million enti be ma ni me se kwaje 25 million ono na be guarantee ma ni dini wo mtina me de book na ba no okay enti adwuma be na wo de 25 million ko ye na me ko fa materials na ba so no ko for de na yetonton ni bi no na me ko fa Maa Akos so aswe anti me ko fa no 3 months ni on fa sika mele nkola no enti sika ni nyina ahye okay sika ni kwanya 3 months ni na mimi ni ma de enti minti minka da do fi se o ko fa ga no de tele na me si ni me ma o si hye no Maa Akos enti sa biem se bi kra abu so mi nsia mu ni am ka se sika na ma no se bi oble tele na bi afọ de sika na onya bi mai ba me de ni nya na nka me ha me because me na fofo na omwo efolu krom ho no me ho kire me omutimi eboabo am nti se me nya sika na me tu omo kan so stay na wo mo frɛ no kra tunufo brofoli brade wo ye nya na nka me hwɛ se nka okuboye ni kra mpo de wo bɔ no nka bro nya bla nko ade ko wa behwɛ ne ma bro nya bla ofrɛ ne ma me ba na kwa me ka jen se dada mama ya le na me kuna katefo no kun o mume Maa Akos ntimi si won sumi no nko wo akofo oba na ma be kire oba na buru na o se me ma bu ne dia ne o se tu akotena oba ne fie
atano nka na pese ka ne tuo fidie so na obi ahwe me ni atano se ma bodam ti no folisi won pa me bi mu a ene de nka obi ahu atano so ye hu me enu mpo no nka se ahwe obi ane ni fi ahofe a Nyankopon de ball no me kunu wo mu me no to no Maa Akos ba ma bi afọ ba wo yesie ba to no de o na adwen se me no obekum ni Nyankopon kura nka mawu ai so kaso de o ye no Maa Akos nya sika nku na atwukum ni pa o so o se me de me twe sika wo no so no anya sika nku na atwukum ni pa hwa se onu kunu ti dem ha da ma wo waja no ma ho akotena wo yonko ba so atati kwa wo wo makoma fo obi papa nko ne baba akopɛ na ne papa wuo yaso obi Afrika mu si atade ne baage si ho meni ata ku me phone asa ka ta me se mimi kunu kwadwo fole se kofi fole no onfa na nya hye enam so ka bi se na me so onfa na nya hye na me so me fa na nya hye no de be ma ne gida so se me se me fa na nya hye ata ne de o ka so onfa nya hye no de ono ni anoma mpo he ne yam no ene de wo panu nti no enya so otena ka sa ata abo ne pa o tuo ko tena ta afie sa na me ma bi afa mpena wo kumase ya esa mimi kunu fa me nya hye nti wonya me na me ko me ba bi okay enti ayiro fori oyire de waka no adan na sempo wo ko ba bi akwa ye adwuma mema de yenim say sometimes ya na ha mo twe fam kakra wo kwa akotwe fam na wo ma wani emma wo yire ene wo maso ma me so ka se menini ni so oboa kiremu menini ni so a sa ba bi o de fa se me bo so me miensa bo so me nsi me mfasika me fie me hwene no oboa me dance ne razak no ne so razak do no be ko pesika ho no ko ka kire no me de kwa wono so be bona mane no ono akro no kwa sa ko ka kire razak ne se wo de abo eti bo so me miensa bo so me nsi asem no me ne nya dwen Maa Akos enti sika no sa wo bia sa wo de ba wo de ba na sen na wo de ba na edi sen ansa na foforo so asa to aso mo me da si every bra na me every me car wo radio me car no telephone so say me ma kon homa for 50 me ko ya adwuma na me nyesika na me nya boso me adwuma me ba me de to adwa de o pa be na me ye no since I woke up kwawu ni nyina no na sa na wo ye no every 2 days bia na wo de sika no send rosa no yi ama no ma on me fa nsi razak so ndi si wono ankasa so Maa Akos ya wono ankasa wo de mano me de mano but was it 3 months me dance ya ne razak na Maa Akos yes razak ni chip nja me fun mo me chip ha me fun me kwanto ponti no me chip na wa ha bo mpa fun na munyi to se mo ba money de munim tama sika ba me de man ko school mu de mu be hu date kro eni de ode ba se ni nyina wo so me ntimi nkwa mo ba money ho nko pepa mfiri ho me pe ma asam ne kure ntimi chip na ho me wa gode fun na ba na mo nhye na mo hu sika sam ni razak na wo kunu na ode na be wi afidie so razak kunu wa Maa Akos ongu wonu mu se razak kro na ono no esi wo kama wale so mama me no ofre mi ka kire me se wo fre ofoli ena ofre ata ena o se ata nka nto ofoli so wo mpena wo kurom ho ata ka to ofoli so ofoli ma fa boy ofoli se sa busa no se dabi razak na wujina ho wona fre me fon so ka so na me ka so di awale entem razak no se me ka so ni di awale entem enti me fa no so fre me enti wona na fre me ka ta me se kwasi ara bi wo fre wo foli ene ne yila ta no se be me ro kwotena oba salame na me krutu we Maa Akos nya se me didi na tem benifo mfa nteme se wo dadwene a wo anka sa wo nua be ma emma ho se ma dem ye kunu obi kwata no so enti nka me ne me kunu a nka me mehie nyansa wo ma ho ye kun hwan wo ma dem onu anka se ma me nua ba na je so pa che so ma busia de bi wo mu wo ye driver ni se wo so di hie nyansa se me nua koda wo ba dem no ye kun no ti ko se me kun di hie nyansa okọ bu no kwotena wo ba ne dem ena ha so asan kwotena wo ba ne dem na me frɛ me kun na atane na nketenkete se dada so bulo no me pa mo cho se me kasa na me nam nim de nti ameka na ata fa fo no fa nkwa siasam firi okọ me ma daba ne na tade esenka wotukumase ama me nko wonne ka won ko nsu no kan sa kire no udi ka ye ni bi mimi di ka me ba kumase me ba me ma dana wa fa me phone na wo di afre no wo fre ni wi na wo di dinatem yada mimi what did me join say koko wale wa tai ma me ja me no ndi bi da wo kan sa wo peke ne phone Maa Akos na ko peke numbers wo wo kasa me kasa bi boss kasa what did me join say ma me wo kunu da wo ho kwan sa wo peke wo kunu phone na chimu numbers na the fredi di atem Maa Akos ofa wo da no afa afọ ofam phone no the friend kofo bisa say na me mpani phone na bonya wo no pen phone na me nya me ba kuro mo na me nya wo ba ko mo na wo kan me ne kun ye no ho o kan ko fa ata no
So the okay nukule. And I was at Ayo come and I was one for Lucrum. Omunimu on Omuhun and as to TB so Yahoo. That was saying. Was saying. Papa was saying. When I make catch it all. No one to say one. On Friday and Tunisia no for Lucrum for another Mamma Cos Mr. Mamma flare for Lucrum for. No Bianca me coach some. I'm the two when me could better for this so a good man. Okay, Mammy, Miss Yenia Beme. Here's what about be a good man. Offering. Mammy. Winnie Banya. It's 9 fear sanya sana a war ebemu and I will quiet no one dear. Oh, mamma Darcy. Men try the Bosom and offer through. And offer through. Yes. Into our young son will quiet yes, and I may one. Okay, one in the try, you know, and for sending me messages and uncle for friend me. Mama, se mini bimpa me pebesia. O catch your obey. Me catch them be. Rambla chombi pa no. Ama akwa ne gitum se ne ma me sunsum na ti kose onya school ni ko no anya no go sun adwuma bisano ana me se afia eni o ma me achi wie SS o wie SS ni wie a onya certificate ekuta so obe sun adwuma ana me ofori e kwa da ho me ofori e kwa da ho okay when na we ya bema nti adan na wan fa won 9 NC form madam kwa fa so den ko to adwuma minim ho mama ko school mpa ho fa nko Akoma FM school mpa ho fa nko school no mu nya nko nti wan fa nko school se madam de me na si wo ka kira kwala no se enkran ho no nenam na o se ne ma ne se minim de bako den ko yo ada very day nwumire na me wono no me ko se waka kire me se ma me fesi kan sini ma me so biem na ne ma me fesi kan nhwe omu ye me ma ne wo musika enkwa ne so mo fesi kan nhwe omu ye enti me fesi kan wo so entro kwa no me dey this case so because of the chip no afa no wo se wo de wo Ghana card e dey ko register momo enti me fesi ni so enti nye se da very day nwumire no me dey ko sini so me frɛ ne draw attention say me this case and ma go no be kire me say wo nkran ya me na me nim da and now until we ban it me say na say you say me no catch you say wo nkran this car omo ma me fa mama ko sun nkran wa ha me sira omo fra omo mra on fa hwe wo mo yie me de ko no mo nta nti wo de fra omo bra me nya de Akoma FM fancy wo mo so enti na obaba no akoye Ghana card no a wo de akoye mobo no say ya wo discard be si wo mo enti me fa mama me no na on fa hwe wo mo yie wono say nkran na eka o yes nkran na eka nkran na eka jibe na be he say o ma me hwe wo mo yie enti sika no me bisa se be ni se me fa sika mbre mo wo se da wo de ba pa ye hu ne sika no kwa ye ma me ye ne ekoyi sika no ana me se mo na mo koyi sika no dia ana se mo di adanse se yanko se ne budi adanse asem de sika brem o se an na se ne o ma me ade ton fa sika ne hwam yie o se da mfa ma ne biem enti wo de wo de ba fa si ye fon no so na me se mate enti se say wo ba no wo di ne beko school eno wo adwene na me ne fa e se ma ko school ne mpa ho ma ne mfa nko mo wo di ne beko me ne nko se akra ne ka so beko dia me mfa nko wo di ne beko dia me hwehwe no no me pese me hu se ani thank you wo ka so beko school me da se sa waka so obekwa wodi ne beko aduane ko mo bi ni na school no de beko madam pata okay ya de no akoto enti ya ba no ya de ne beko school fa ne ko ma ko na so onko so adwuma enya nam ka so onko so adwuma papa ne na tifie o enti wo wani mama ko papa ne wani de ode ne ko ode me ba ne ko to adwuma mu no me ne na tie eto obi ko na yi chop money man kure ya no pa na danfo ne me ba ma ketekete no papa ne wani no mentia se wo hunu ade se ade ekoso na nya obi hunu ansa ba me pesa me kire enti no wo hwa abrabo no tikuro fori to obi mfa ne ba nko ne baba ya wi kwa ma ahuna ne bi kwa na akra na wo anhwe ne mpo wote hanum na wanyire no ho obi na akire na no ade se oba fidie so a wonye ho no wonka no nanso na koma modi anya sa na ne subante ni suban ye pa ho no wonti mi hwe ne ba ne school oh sa se modi abedu manim so wonti mi hwe no nya se won so wonti na no no ode ka na be ma o kompranti kura se e wonti mi hwe wo mai mama ko school na betu ma hwe oba me pa cho ofori kromo fo me mama kwan mu amoni masem yi mo mabodi ana mo friend producer 0246824549 ofori kromo fo mo amoni ba ne ene kunu ofori Uber friend me producer says here 0246824549. Maye wuno de na ekoso e wo ofori krom
na yenti asam no asiye papa because ene ye hunu ne oka no kre ena ye hunu ne o twatro but me de minim say baabi a wo bia no wonim mamemra adwoa mami wo se nanu a ukọ Razak ho minim baabi oti o wonim baabi Razak mi donya mi na baabi oye na adro no he minim ho ono na obi onim ho dia me de minim ho sa me awale jaye mu ana Razak ne kwa no ya adwuma twam onti ya wale jaye mu no nko Razak fie no minim baabi oti Maa Akos na ye yin fa na no ni wodi nkomo na so sami kasa wale ne ba no we ko fa ne mpna no won na ko fa ne so me pa cha o ma no me na ko fa no me wo no afre me se me mfa me ma wale se me ko ja no won me wo no be ka kire me se madam for Razak no di asem bia kwato nanim madam for Razak ne frɛ me fon so se me yiri di asem bia betu na se di asem no chirechire me kire me na me so na se me nya number wa he etesa me bo me dey me wan say mo family friend no munim ne fie papa no won te kumasi he o no ate hene what baby nkra kwan so ba menim ho okay wona dan fo no na bi san se o se nya o me nam ko fa bi san se me nya Razak number wa he ni madam fo ni Razak me nya number wa he so your family friend ana okay dabi onya mo family friend wona dan fo no kwa adwuma na wonim no so wonim papa no ye wato tais wono so ya carpenter nti omunje omutimi tu kwan e wo ko ba bi ko mo nya me de nya madam fo no ene na hene fa na Razak se wo be ka kire ne se wo pese one ne koda na wudi asam ne ba ye no ene ko fa ne se o me pa cha o ma no na dan fo no wato wonu mo na busu apanyi kwa sese bibi tuna me mfa ne ma enti wantimi ankobo amane wato oni suba nti wantimi ankobo bleje amane okay ene ono ne ko pa na dan fo no de me ko me kurom ko pa me ma me cho me nua be ma no wa ha nti no wose ma ne mla no so me ka de onim wo asam no ho no nti se de baba TV ne nti kasa so be katena nim ne ma ne kasa nti o ko pa cha se wo sra me de me se de ode ye me ma asam do so ma ko tuna yale abo Razak ena meka no ana ko fa ne ba me nim Razak ni madam funu no okay na ba bia Razak so ye ni nro no ni mo me pa cha me nim ho ma na ye sa 2 million na wo de man so me de Sunday no Maa Akos phone nti fa na ya wo ne ko hia Akoma me ni je ba bia da wono na ba ye fie hanum woni ba ma nya ne ba na ne atade hene fa na wo de atade ana me se woni na ba fie woni na dan funu fie na Razak be o be ye se o kasa na o kasa o se o tim ba fie ho no hini pono nya se obi be kasa oni mienu kwan he de mo ho no aha ene do timi se be kwa dan funu no abere mo so o ba wa me ne ba asma me ke Maa Akos me se minim bla no okay asam we so ba ya se be me kwatwe mpana no na ma bla Razak no ba ye fie ho no enti o ma wonta mo de o munim se me kuna danfo ne bla no wo ye aduro enti me kura sister me kura me kan se won hwe na me kuna danfo ne enti o no asam we ba o de ne ba fie na me ma me hu bla na me so me ne ya danfo so o kasa kire ye se me twitwa me nsam so okay aha enti hene fa na ono Razak ne ba wan kasa wukunu de ene be hunu se wo hye sa atade we ya o mo bai cha wo se wo form ne wo no wo toma adana oni mi kuru be pa cha no o mo sa kwa anajo enti o mo kwa nwumre no na mi ja o mo kwa na mi hye sa atale we sa me ngro hye na mo hu de we si ye ya me nko hye mla me sa atale we enti bla no ya na o be sa me ho abedi animu enti mi de adana de na mo kro ye nya ye kwa na mi kuru ka ne ba je bonachi wo kunu na bla na Razak ai na ba je bo mi kunu chi da no anwumre o mo kɔ no ho enti ya na o be sa me ho abedi manim enti na de me de oni mi ni nkomo bia enti o mu ko du ye no se mi kunu se on kasa nchem na me se me nwale biem enti da bia na bla na oni me kasa me so me ne kasa ye ko Razak de no se e se Razak na asam na me kan enti atale we se me ko du o mu kan no ya na o sa me ho enti last me ni di nkomo na o se adwo an ma de ko nti ana mi ko ja wo ni kunu kan na mi sa ho bedi wani na me se me de be da me hu no ana ono ko ya ba se na me kunu ni ma de ko ya dai e ha no de wa me siti ya wo san fa me chi ko sa e ma ko sa ya le be me sa no kura woni na me se me de me ni wona ni nua no nti ni e o musa no ana ko fa nkomodi be me so me to no no ofole kuro mfo mpanifo ne me wafo nya se me pe adwama ho nsam keka me pe adwama ho nsam keka baba na mo tete me nchen wa ni mo ho me nkotena obi fie gisa ya afale se nko na msole a me kwotena ne fie won bo ba mani mo me te kwa ho enti na won ne Razak di adwama ho nkomo so wo hu mata na wo se be ma ne pe ma no wo hu mi shape no no se
oba kama sei na ofoli sole a no oya wo sa na me yiri kura no wonu o na ni ba kokura ne ya ne yiri minim no so wotie me dia ne ya ne ya me krom ho me minim no ne yiri so ntese me na ofoli de onya oba sei ya wo sole a no de ma so no kura na ne yiri sabe onim ne ho asese kwa no won pema e wo na chi na me kunu sole a no de mase mo ha me adan na wo yesa enti ne edi di nkomo no me anwe boni sese enti wo kura ka me se me fa ma chi ba ma wo ma dan na okoka asem chofu me ka se anwumrem di me nua namba ba yedai e be ma no me de adwaman komo de me timi ne ma nya di enti me ma nya ma dwen se me kuna danfo no bia na utimi ne wood kuna danfo di adwaman oh dabi ne ho bagu ni sport e so no ala o so on say wo na kan yo nya me kan so wa mo foli amane ne de wa mo foli amane se me de wa anka ne nkomo be nko na betimi ne wa danfo e wo kuna danfo adi ama ne ho aba anu na ye me ho mo sa no mame Debbie, this is one of us. So say me na me se me peno. Enti me peno na me da me ha. Eno no so ka che osane ne ho abegu no support am. Ena ne kwate so. Eno wo ka mama ko me ni abri o me nso. Sa Razak na asem no ho. I want to asem ye ho. One no tese me hu brother de we ri me no pese o. Mo se oba ye nyom nya se pa bi ankan no hu no mo pese o mo de. Razak opel but o person ku wu ni wo kuna wade. Mama ko su me kura no o se nyo ka se o me su won pe da okromo mame Akoma me kun fasi kama no kan se Razak na mo no so mo do afuo wono kura wo afuo mo aduani bebre enam se ne se be ya hono mo ye classic akra ija kura so ko bubu ton a wo benya sika enti ofori mame ofori woni Razak na aka bom ena mo yes ade ne se be ya mo begu oyire ba ne ye ne mo ase no anya kwa yakofa wata da ebinsi da anu tina de bia me ya an ma yi dance no wono no ne mienu so wo record o komokora omo bo no ho ti asem ni yo na oji do Razak dia me dem ka no no menim komokora am ko bo ya ko fa asase mu ba e atade ne wa ha sei adan na me dem ka wonyi ni na Razak de mama ko obekọ akọsha atade na ba amesha ba ye commercial na wo bekọ akọfa atade na ba wonyi ni media ohima omo mienu no ntokwa no metiwei ofori omo no mkobro omo suo mo ni ekokwa omo ja bechere me ni mo wo Akoma mejina di dentia ma mejina di ya ne se onu ana danfo ya Florence ti asem ni yo ya Florence onu na danfo ya Florence and the friend me phone so ka kire me say madam for Razak ma hwe ni ya obegu ma wade na onye na me sa mate okay e die ntina wonye wo se ai wuli se bra no wa be hye mo ntam opese gu ma wade na me se chem na nya sa me mebo na mane okay wo se ai bro foli di asema ye kan wo de wo nhwe so na wontie ye na de asema ye kan hwe yie na bla no wonye we sa obegu ma wa na me sa me fra bla na busa no sa wona be se ado aban de pam pese mu hu ni kura ewom enye pasam ya afro ka to so Razak wale o bua ya afro na ba wa ha o ma fra no se sa fa sister na number ye dey e mame na me sister na number na ma Razak ono kura Razak kan musan so okunu what just here ya afro na wo kan asem ana Razak ni ka so musan so okunu ana Razak kan ka chere me ono Razak ni ana me se Razak kan ka chere me se Akoma o FM sister no ne sister no kura na ma na draw na tension mam no kura nyina ye dey ada di se no kura Razak say offer sister no say no kura say ba me kura di asem ne di ka betena wo mo ho ekan say to speak ade no ma wo mo kura tu no fo say obeye sade say woni Razak be ba be twempena ma na danfo no tu no fo say woni ne maame tu no fo say ba ne asem no wo ba ko ko firim pon di asem be ba ono na danfo edi me madam for Razak number ha mama ko the number ha you see me so obua madam for Razak mama ko Vincent say nya say isi ma for litum nya na ya fa number ha e ma madam for Razak no enkomo mu di ye no wona ebo mi mu okay meba mama ko ya for number ha for no pan ye dia bremo zar mission na G capsules no bi na entumi mu zar mission na G capsules no bom wo de mission no capsules no na je say tu na mu say ya de nyina se de ma oba ba ma go Akoma guys be kwa na ye zar mission na G capsules na zar man capsules so de be ma wa da bridwa wo do branda brego fan grab wo do bi ye wo nya zar man capsules so be no na fe be ginger bule matale no emu ba ya den papa ma de kwasi ni mu atu nzampa mema ye pressap hindi eba mission so de typhoid malaria diabetes ebe kokora be dwane kora chesa kwa ensan emabiem o kan shi drugstore lane pharmacy ne chemical shop bia mu benya bi friend 0246 348334 0246 348334 TIME
your friend time malaria dro tatahwe me say wada wa poso ya wanum ato won tumi ne die wonya TIME malaria dro no wonya bi KJ back up so ene wonum asa wo ben yade ene na wo fiefo ye hwehwe animu wonya le by heart kora nti ma wo saka KJ back up so say bi immune system na pa na ubenya bi wa ba bi eto nro bia kemika ne ba so bia mu ya to bia kogum kona kwasisa bi ko fiefre 0244 417 0244417669 mama Daiwo 360 capsules sisi yade dia wotutu bako sisi yade wotutu Daiwo 360 capsules nunumbi na wo wia Daiwo ointment no wonim wo de atwitwu waposo ya na afa wo wia na wo de asa wa fambi na afa wo de atwia oba be mafatwia na nye wo honamu adwuma yie pa afama Daiwo de ba mesha eno ne ebo ne mrane se hwini na duro no ene wonum ya malaria bako wonum na ato awuntu ni dia eno so be free ho shene so ma me say Dr. Dawood Enroy herbal ne pharmacy shop bia mu benya be 0244886437 0244886437 and now 0201681717 nema won sanka Dawood Enroy Akoma FM na wa wo bedi ho adanse e de akyere me ene awiai ofori madam yenkomra onyi ni se ata ena de mawade yegu yi eba me pa cho no no atema ye difre kwa na so ye ka ba se ko ayi wadi call brekum na fere na yata enya ata pa so se brekum kra de woni be oba ni jai ba ata so de wawi ata so se odi ni nyai enna me kire wo se enna ba ne suba na woda so kutama wonya me na wale ata enna me to aso am ko fata mi ma shaka wa jata na nsebie ko ware no mi da me da wale no efi bra me ko ko bisa ma sem fiche bisa bisa ba ya me hwe wanim ne nkomodi a wo mama ko so me se won kwa wale ata ka wa na ma sebi nti obi ehu se ma wale bi ma wo me mawie won kwa wale ata o mpani bi em da bi me mpe no wa ko fa ya ba ye ma me wo so mpani bi kwa da ho oso mpani tinka we de montrasa na mama ko so obi ko da se no so mpani wona wa jama wale wo so kwa wale ata enya ka madam fashion no men fashion ta mama fashion ni ese start no nya ata ho na de free ba ata anya waduro ata nya me hwe wa ye ne bebele onya me hwe wa ye na duro ata mama nya ko wo ne wa he na me na duro ene ba no me ba ne wo ne wa isa ata ye na me duro si ata ne bebele mi na me ka asa chere me mi o e ho kwan ne ntrema mi o e won kwan no wa se wo bi se me ma ye container mata o chere me container kro na me ye mata no minti minchira wo da wo kan na ma sa obi ani adanse na me da so oni pa kro ka na obi na obi adanse yes egu enya ne kwan ka o sora wo mla o meska yes egu awade mama ko so nya ne kro sora nko mla na meska yes egu awade mama ko so wo do ani akwa no container no me hunu kra ayi yes ko nya bo ase wata me ko dia container ni ana se container ma ko so obi na kanti me ko na nsa na na ka adwuma obe nyina ka msi kosua na abefa gu mama no meba container na wo ni wa ani we dia ni was physical eno dia me na me ka so bi tan so ba ho physical ana dayem yes was me ba funti me ba ho problem me won regret it was me ba funti me ba ho problem na woni wo ba wo man nan me se wa je na duro ma ka ma na bo mani so me se still me sakra na mama ko so ebusan se me obetia wale me enu dia ma me ka na wo me buta ye ntie me ka ye o mama regret it se wa ko fata me madam ya de wa chere ba wo de ma fa so wo ba wo man nan na de na wunya me dadaada madam ofori mama oba wo man nan wo regret it se wa fa no na wa busia da se si awo no me reason ana me se want me fata anka mo da we da wo ba ho sa ka chem so sa bo medua o de na ta mo medua ne mama ko so ba ka chere o o ba wari ata madam wo yi oba ye na o de me meka ho madam me say maka nya ha ne be kan o maka ne dada ana mo se me dada nti so me ne fo ontimi nwale bi okay nti so me da bi wo so be wale mi nti wontimi hwe mi nti so me ne kwa wale ata enti wo so me 600 million no na me se me ge 600 million no na me ge 600 million share na nwale ata kwa na o ma me aduani ne mama ko so na be wale ata 600 million na me ge so o beto so taje on ko wale ata no ncha ne ka wa ne entina se ana me ka cho no so je me wale no ana me se wale no wo jan yen maka so be wale ma ba wale no e dia na tade aye wo ana me say wa je na dro nya ha na me be kan o maka ne dada wo fie e fie mo ne wa am ko hia e fie ne me kae onua be ma so afrem maka kire no so ma si sudi aka kire no okay
enya ha ne ye be kan se me wale ata ɛna me se me mpire ma wale ata nka mo nti kwa wale ata na su me na me nko ɛna me so me kire wo se wo so wo ja wale nti because of wo nti dia ne ba wo na oja me mpire ma wale ata nti wo na obeja me na me ka kire wo to obetuma wale ma me no empina po na ntimi nso me mama ko na be wale ata na obetuma he me ma empina po ɛna ntimi nso me be me so ba te say me so ba me se mo mfra for kuro mfo mu so mo se me ne me kura wale na ye te no mo mfra mama ko na mo musa e dia na me ye adwama na ye no me ye adwama na ye adwama na ye no e ma do se baba wafa ma fo me ma fa ma fo na me no do wo na aka ne kure na me be jan ko wala ta wo ma fa wo to no mu to papa mu na le to okay enti ata wonu so anya kunu okay puta oh ma lenza na me pa me ho aja wa mama baba wo ya kanu mama ko me pa me ho aja pra na yesi enya me na ne wa wale se me wale ata na se oba wo ka kire me pen se me ya na ye ne feli so wa ma no ho kwa ma me ma ye ne ho ade na me ne me mbusuafo ye kura sentade ye de be ye ne ho ade o hu pictures ne kwa wo fu nkura sentade busa eh mama ko wana to ni kuno ka se o sa me dan se ne razak o wi ko mo me ka no razak wo so dia ensebu aso razak o wi na ko mani o madam o wi na ko bona mani o na mani o wi ya na wona me ka chama ka obucha ne bia na me kura be wa o ka so ne na ma na afere me ka sa mama ko wọ́n fẹ́ sika mìíràn mi ma náà mi sẹ́ àwọn mẹ́rin nínú wọn sẹ́ mi máa wálé mi. Akoma yẹn mi náà mi sùn ọ̀dẹ́. Razak náà wọ́n fi ọ́n wọ́n bi. Na wúrọ̀ Razak náà wọ́n yẹ wíyá wọ́n bẹ tí a sùn náà wọ́n ti bi da wúrọ̀ Razak náà wọ́n yẹ wọ́n bẹ tí a sùn náà wíyá wọ́n. Sùwẹ́ na ẹ̀kyinà. Kwasi wọ́n taade ne bira mi nti na mi yẹ mi interview no nti kwasi abira wọ́n bẹ ba no ma yẹ interview náà wíyẹ. Ọkaya de koduru oba ta na me ne tie no na busuafo won kana kwaka na ho e kire wo mu se me be ma no won fa me wo se de ne damo de ma wo so mo re me si pie be wo ye ye me ba ena de ye be wie aishwa nyame ya do wa kire bibi besi shwa bibi besi me ba ofori ma yenwe we na we di asem we di me se da wi ar mo to so e kire bibi besi e kire bibi si kuma se no kwasem Echina Maa Akos enante Maa Akos ne dom nyina enante abakumasia echina ofori ne yire be nante bio ya print your special t-shirt ago ofori echa be nante ye ko work echina ye health work ntone ne yire be nante so ma ma kunta kwa wa se ene na jaye okay posing for baba itu abe nyame adoma china no pa echina no num pepepepepepe ekosi nonum ne fa okay na Maa Akos ma me fa nto dwa esanse nipa ne expect ne dose nti no ye be sere se ebia na oni Maa Akos ebia oni Ishmael oni Pepe oni Mabusia panyin ye se o t-shirt aye de mankofo anante Maa Akos me Akoma FM na mfofo ba no ma beje de anante eye azan when na wo beba no tisade ne ye 100 first 100 people be bana sanya fe na be frɛ Maa Akos be bana pressure ndabi nya fe na be frɛ Busia panyin enti ka wo ho nya fe na be frɛ na bila tutumrika would buy ya de ho bia no ne de ama na ye nam ye kɔ nyina no na ye num suo nti no na ntie de ani suo na nam ɛsɛ nipadua no sɛ bronya ne yekodi ye Maa Akos yekodi bronya iba ye ya wewe nam pi a lot of fatty substances na ready nipadua no ayɛ nante ne ye yibi ede egu abonten etikyira de nyasam keto no num ne fa ne ye firi ha wo wani gye jama ho pa se ye hye jama no ene na jai baba na jama troop no ho koloma shifo no ha afei omo pɛ de ye de enyoma si speaker cars ebo ting eno so ka ho ene ye nyina ye nam na de anika wo ne se the Ashanti regional minister okay honorable Simon Osemensa e ka ho ene ne Akoma FM Samson na asokwahene na fi bamwa the second ya na sase so ne ete na se se mo ya de fefe se ya mitimi enyimi hu na so ginam enti ono so eba aba be ka ho anya asem keto akra agosi ato so meba bibia se wo ho me ba cho mo tumri ka ma me asem be krani Akoma 87.9 FM baby adu na what's assurance etimi sorry etifo Akoma 87.9 FM so bibia si what's assurance ade na ba ne ani abotre say ofori I mean fever miss
adwoa banie adai banie adai owo baba kure ni adwoa woman ye den na broso eniade no broso eniade no broso won sha wo bi baba oba yesurance ade na mko hu ye adai ye interview kakra nti omum peja omum kakra no na usana be ma na ye call bi producer yes me num phone kasagu mama ti me so phone se sia na obi frɛ me phone si so ana me din komo se me sɛ me wo ba bi ye ko ya ade wi a me frɛ bi te ya no se wo hu ya se wa to a chem ya yire me mene this adwo se o te so ne oba no wo me wo ababa ko ne ata o so ne ata na kasa no ka kira ata nti on tell say ono so na koma ase o mana koma ya adwo kura adwo ase na koma na nti no bato kire no wo se ba ma ne oba no obi di nkomo wa ne phone so ne personal phone so mama ko se kire nyame ya doma yentu aso kire nyame ya doma Ghana for akoma mu nsam so nyina no emra na ye nantentere ya pom okay kire na apom tere nti e be start breba ye sose anopa no num ane fa esanse Saturday and for the koba bi bebrebe nti no ye mpese ye beje bre ni nyina na ba bia ye nante fa no ye nim ha ya wo akoma fama wo de wonim akoma fa se de o kan o ka se o ko kumase mo na ba obi ani mo unya ba ebeduru aba betu anopa no ye be nante fa ne afa ahojoa askwa interchange kakra ye wa ni akosi ahojo run about ye fi ahojo run about ha ye be ko straight akofa Golden Bean Hotel ni afa Golden Tulip Junction so ni akofa Kemi na akoma de ye tisi ba bia nice obi atie nkanti ye be rura dum kakra ni afia dum ni aba be fa Asafu interchange no so from Asafu interchange ye be fa Labor Runabout ye feel Labor Runabout no so ni akwa pie mu e wo bia de din e de Amakom Children's Park from Children's Park no ni asai afa nice ye bus stadium abesi ye nan mu ano ye wi ne de aerobics asisa so city mall ho no e ho ne ye bonyum na instructor said ye nimu eti peja nai ba ko ye sei ye nyina ya ye sade na bo ye wi a na fide obi an ye na akoma mu nsam atie for emphasize on trim say wo ba be kan ho ame adi dwuma de bia no ensu a wo be nom anopa no bibi kakra wo be kan wano ene sa ne mo nyina de assured ye nyina no ye hiem ne anante ne aisa iti Maa Akos ye fra one watiefo ni nyina obi a ye nyina akoma mu nsam obi amra nante de obi amra na yankwa tretre yapom na bibia enye kama I just saw the security but I just saw you okay adwa wakoma na adwa dan ofori ana na mebisa no off air na mebisa sa ebra wo ware adwa 18 years odo saka adwa dan wo wudi adanse say 18 years ni be ma ne fa won sanka woda wo ko hwe nani so wo bra mo kwa akoda ne dua no kora no wan fa ebufuo amma obi kone ko se watade ebra be ma ne so apie wanya kwa wo kotie ade na akoto kire ebo no na ntubo no Maa Akos na ye dan mi sata na me ba na won send phone mu ye light atare na fe na do be no kasi ase me no ka wo be timi ka be di bata mo me ne me ma ne ko ba ya fa mu adwoa me mama ni aye hun but for the problem adwoa me ba mi ti mo money yan kwan me chebu mienu we ja ka ta me tira ba ye nyina ye tumi di bi ye nkwan and ya to but ya botre adwoa ye kwa ba do to so kakra but ade na adwoa se atakra ka se adwoa ba na e be no keka kwa sama ano no e ofori asama e ofori na akoto sa o so na ofori be pia se wo ye kwa na sane ka so ni sa maji funti won ni sane adwoa ba no meta so dia ka ne be ka adwoa ba ne and the same thing na hold no meta and wo de boka ono ofori na wono wo ji phone na ye media nka meje and ye ka che me say Maa Akos phone ya media na menje ma aden ofori wodi wachi ba ye ofori na aye boni aye fo ofori aya no be ware ba ne
And Mama is very bad. Marco, Jamaican say, what shall now would the Bimu de Nadia? Marco, and Rasana, will you be my bra walk on? Let's say, Marco, yes, I know bra would do what you buy. I want the boy now with the Jurasso channel. Pastor Julius Bremo. Mamma, that's it. Oh, not precute or Jody fashion swap at our market and so or more, and then I'm calling a beam. Mamma, that's it. I think, sir, I grab on and will furry, you know, additional, I can see a part of Mama, it's a Jumadi in Sunadia pa. Mama, I mean, dear, I grab on a me own. Maybe I'm a cassette. A member, dear, Mama, who mobile yas, papa, say, yeah, can I say? Yes, I would down with you. No, Mama, the question says, oh, Bunny, because when I am 18 years, so Bunny be. Want to know you will say, want to know you will say, oh, Mama, never turning about training and I Mama, about training about training. Yeah, what's the poor more Kumio, any I'm power why you didn't hide it in the corner. Mama, for everything I'm born on yes one to Mama. No, for you police they say when you assemble. Mother, make us a member of one money. Young Cassa, and I never my chairman to say one pie per Mama, young man to us on one pie for our room. Now 7 pillars, oh, yeah, Bama. No, Nam, no, go see a bribi way. Who could see a bot to say Bania? Ma, hell, for anything now, now 20 and I see a Bama dinner. What in your account? Now, yet, make none of my real for you, ma, of your son in the ass papa. I know for in here. Now, about 2 interest accounts of Kumama, or about. About to think now for your pen when you are pen when you Munama or baby we say your pen when you this one your pen when or bow your bar for you or bow your bar no after a bang your bar no pen when you what open when you can be on your your ban can be on your overcool na mama me to ban yafo sabama na open bi okay say boy you cast go ja atano ba obata na on jase no papa say girl o ya after say onim ye o ye biara adwo ban ni me o ye ofori me too for your life ye me dwaman your life ye enye dwaman what na ye be we dey so o ye nipa sesa wo ana bibi aye do woni mo na obi sie de onyi nipa ne nan du ni nsa du aho na abete Bema be say dwaman be bia mbura obia mbese pe mo kwa mo bema da mo hem na me fo born ntiam osunu wa wi na ebo ne osunu wa wi na ebo ne no obi 2 minimum wo o 2 minimum amon so wo sie nipa wo brekum ko fa bi wo fa bi mama me say adoma ne o panema na se ma onya 17 na wo jimi no what do you say for you so and I want to look at Jeff or from Sika Bama the send or drop on here. I don't just a commodore. Platiniba, I don't just a commodore. I didn't just a drop on a commodore. I don't know what I say, I'm Brazil warrior. What I say, I'm Brazil warrior. What I say, oh, Bobby, and another one. What's it? What I say, Bobby, and another one. When you're for it, I'm not bumpy. We are Papa go down Fata. We are Papa go down Fata. Or so Baniata, Sabi or Bala or the Bilata, and for the who was Subaku now. Okay, who was Subaku now? Close our bravo. I also go tell the whole world that nobody should come in between married couples. Ejina worry for Sabuma will be a Megina Montamo. Yes, sir. Equia, Marco. So what should will be a Mawadium Quakawacher, Munya Safo enough, sir. Mubens are so messing and manager. Marco.
enioma bi wo ha enne yehunu enne yehunu nioma bebre na ema bi nso mfa nhyɛ wo mo adwene mu be ma no wo hu se wo ye yere ena okukuru ring ne ka wa no be hyehye wo nsa entina papa ka so wonya na wo papa ka se wogina ma wogina eni pasesa wo be sesa enti wo na wo de ring na be hyɛ wo na ka ye dan ena na wo bi dada wo sa wo ba no wan kukuru ring na anhyɛ no enti die ba nkoa ai enti wo de ye nya abo na niema be na me se me so me fa chire ha me se na mako ma bi mfa nhyɛ wo mo asom se empena twen no ebi wo hokra mo kunu nom no ma na ehwɛ wo mo ma no omo na ehwɛ wo mo na wo kunu no waye ha because oba wanefo a yafra wo se wo kunu yareye na wo tumi ka se enye die wo behunu nie wo fofon no wafra ne mpena wo wu a wan na ebeje nsa wo wu a aka woni na wo sei wo na wo wunum eno na ye me ya no ye me ya wo wunum enti sa perepere ni kirikiri nyina wo de kwohen be ma ye na wo tu ne kwon afiri ho wo kina wo tu ne kwon wo sesekan a wo fa aye no enye sekan a ye de twa nipa na emom na wo nu aduane ene kuta wo nsem misra ba ne ye mfa kikiri sei ye bechi wotum ade na wo ye no wo bedi ewu ye bechi wo enti ja kikiri no na ye nka asam de boko na sika oba ya ba odwetere me wo ba ko a ahye me wo mienu a ahye me wo miensa a ahye me wo nan a ahye me wo num a ahye enti wo de time bia ye be ma wo sika bia sika na hye it is ye wo ye pa why na meka wa asem se de wo ye wo ka wa asem se 600 million na me busa no oba aware na se no ebrabo bayin na woni ayi ofori baboye omusi fie dia on kan kire ye koton ne de 600 million aba se wo de bibi bre be ma na bra bom impact ben value ben na de ko free aba 600 million ana ya kwaje 600 million ama no eti wo ba ware na unu se wo nu kuru be bobra na mu ja ya de 600 million ama wo deserve na de ma wo deserve de ye ni bi okay eye ke for so traveling tour ewie wode wo tu kwan be bia pese okobia no ke for so ye di one dance ya kira sanya de obey of Rakadam wo kuma se me na high tension free for so e was 0241 1697 74 0241 1697 74 Daniel ba me malaria fever typhoid jaundice when am ya wona mre beko Daniel to ne ba me so menstrual pains menstrual disorder afi wonu matwa wontumi ne die no bi Daniel ba capsules e member wo musisi wo ba da bridge no bi Daniel ba ointment upo adwuma bedru fi afa bi twitwi Daniel prostate all capsules prostate we ni bi kra no bi na mo ho ban Mr. Eba Fred Menseba Samenko Eba Pidang Adum Chemical was Santase Fre Daniel Ben Trading Center was 0273 392877 0273 392877 Ashtam Romani Dani Farmer and the Buffy Pam Grofan Yemojadro Dr. Grofan Yamisha Saudi Grofan about the finance herbal tonic of the year no be na ubedi ubeda ye ubashasha kama umba for read ye befe and moja bedia for sunny year when you pedi anymore na bebia ye to no bia benya bi Fresh 0244 596532 0244 596532 Glozaka Recruitment Agency still yepe bus drivers wakata wela CF ya wokumasi ayin makokobi 80 munja free 0552 833381 0552 833381 na obisi Maa Akos dia obani ye nyina ye be ma ne foto esa se ne modern Ghana pa ha enkora num e wo so dwene kakra evangelist yenkwa me say awia yi de sinipa na asi ha no na emma emfanya futuo emma emfanya futuo aware a Kristo ennim no saa na eba saa nesi aware a Kristo ennim no saa be a foundation ni free ena ya toso a beduru saa biri Bamei dabia me ka asem wa se me say madi ene mane ne nam madi ene mane ne nam ene say ya bo minima wo kam no yeku yenyanku
bɛrima biara nso ɛma dodoɔ kunu kɔm ne kunu ɛma dodoɔ kunu ɛkɔm ne kunu wogya wo manu mu akɔfo Akoma FM. wawo nan wokɔ ha ne wakɔ ha wokɔ breku mu akɔfa bi wokɔ pɛkyi wakɔfa bi wokɔ ha ne wakɔfa bi gota biara ofori bɛtiam ɛna na wona ho nkotwa no ɛne yɛbo no na no akwanko so mu anora wotiri yɛ sɛ ma akɔdu kɔsie pro station sɛ no a ɔtete hunu baabi akɔdaeɛ a kana dwinko atwa ato n'ani so eti sɛ mɛma nyinaa yɛ sɛ deɛ woyɛ yi a wiase asomdwe na wɔhene ofori sɛ mɛma nyinaa yɛ sɛ deɛ woyɛ yi a wiase asomdwe no wɔyi sɛ no wo se wo ma ne wo yere se wo ma ne no enkwala yɛ bedi dasie yi enkwala na betimi adi adanse o fi sɛ no yɛ hwɛ phone no so no sika no wa ma ne no one money no pa wo fori one money mobile money wo ye ba no phone no kura no wo ye o de kire ye sika ya send ya e dia ma ba ni Akoma FM. o si sika ma etu oba we na o se wo twa so ntam wow enti ho yaw na wo se e ma na wo sa kofo oba ata e wo abetifi ana o sori a wo tiata na wo yare dia wafa afra wo yere won na emeda yare ho na sika ba wo de akoma mpredi enu so de ne yere na o so frɛ no is o wa Dabi because o Jesus team no wu a mako se wo wu se team tena konya so ya de flowers ya shele nsam se do si tuo no ai se ten amie na ni achia be su omra no honhono no si wo ten ya padua fro ya si no wi anu akodi bania na ebe jinsa ye nim ata nti no ya afesi atwintwam so enti ka bania wo ye banyansafo a ya nya kai sei nka wo wi a wade de bai bible so banyansafo de ni sesi ni dai oba kwasia oba no adwiri dai na gu bania wo ya oba kwasia na wa ya awie na wa mo furi ahwe ha se wa adwiri dai na gu ba bie ya kasa wo mienu mo nsa nware kra enye ye wada wana jwa no hwe petrol gu so twagya to ubetimi aye because uba wo show nse sei no e che so ubetumi aye e dan na wo sie wo wa sa adwiri wade agu se se nkwala anum so okase wa pene wagya wa wade wo fa ne mba wo we nkwala ya de be wagya pade wo we enti e ma ye sra mo ara munsu enyansa ye fa kai na ye bema mo na wo ye ne kai na wo ma no power ebiara so okofa bi brekumi ogutiri ye ko be ko dwo so akofa bi wo wi a okoma mpon amampon ni ba no di besia ne ho na bo se wi ase sama nkran so kra ko be ko so wo de kaka ye be ma no ofiri fia enu anu no kro no wo pe wade ntu o se Abraham Sarah wo kro Abraham sa ko si so wi na Abraham no pe ma o Abraham pe ma emanu na nya na ma sa de na fana ma no Abraham nyamya danfo ni yitu o ze nya oluma sa ye kom oso free Abraham mi wura ana twenu wese ye na o mienu nya obusa o so mu nkwa asore enti sa na beba duabo na edi mu hene wo ya no edi ajiwe mu ko dani dua kwa no so obo minima aminimu bo de ne ofori ena ye ready ojetum so obo ni sum wo shini sum so ahunu ye be sre Ghana ma mo amo ware e ba se kwa na wona wo wura mu no aye won day say ye nkomu anasa ye ntena fi ye sra mu wodi kai say ya ne mpra be hwe ne da na akuye ka no mpra ko ni bi hwe mema ware fo no pa o ba wo meka o meka da wunti na ni asa ko si ne mpra da no so ono so kopa be na aduane adi mame kan cho ba ware fo sika kura bia okuru ne be fie ne mpra na de ma no ne mpra na de ma no because onim na ade ahwe ana wa hu no aba be fa no na mo ntena na nyame o se shaware no ono ana aware se ya ye de ko nanim no ye ni ye na ye nshira okay everybody nshira nyame nshira papa say some men are heartless mom they don't care when they are putting in pain okay obi nso message here what they abandon messages no there and also this man is not serious you have born 5 no akofa born 4 okay I say it's no need for that man to put his mouth into their relationship
okay oka Razak no he will die soon was say be man ofori wan show be we na say ya was say ya say was say please my brother says he wants address ye dia ye ni agro wa address baby's number eno no so baby be na oba no na pen number na so open number kwen me pacho was say Maa Akos good afternoon please this man is very poison ma he is very very wicked okay punish him before he leaves. Okay, we'll be so message ya or the abanyas of ketua. Any aiming fever, miss malaria fever, typhoid, when we not to wound to many day with Tiffany Jab Webeko. And with Bomadia Nako, Dr. Mibon Sadre, equal to be 0277 001234 0277 001234. Aiming fever, Miss Nyame, 1 year for Waterfalls Drilling Enterprise. Is to come kwa yeni drilling expert bra na yetu nsuo ma ebu eda fom we yebetu nsuo na ma ka mo kofu obi mani ntu nsuo nse no ye wo baro new site ye na ya bia ba clinic na wa brosan kromo fra Waterfall Drilling Enterprise was 0246 0246 na se me mo koto obi nsuo ma won me front pa cross ama wo ma betu ama me kama sa na me pe 7-bedroom house for sale water the santase oboase kwantempo no so ho kitchen washroom nsuo gu compound kase dos ni na ye hwehwe garage ni na bi ho 0540 368362 0540 me producer Ishmael Wodwiri no ene kwa de me say won ware yala sade OPK hands free ene na ye de ema wo me say ye hands free mu da ho wo de kasa ye kama hands free go akoto enche na say OPK hands free iPhone free OPK hands free eno ansam de ase we enche na me birthday so 12 May me pa cho me iPhone 40 me pa cho anything ambassador ya wo de brem sa na me de OPK hands free ashim na me chasa me de aye adwuma me sra wo pe OPK hands free ni bia to a 0242 497 0242 497 Royal Jopak Natural Clinic Royal Jopak Natural Clinic any white beko ode po beko wo ba wo pa wo bowo na wa de eya bowo wunya Royal Jopak Natural Clinic Royal Jopak Natural Clinic wo ba wo be what me ma wre ho ode ekoho wo yo ba na white how wo pe awo a fresa number 0246 18 90 21 0246 18 90 21 first number name no se wo ba ukunu odihye bia tonsam ntentan ana ye de no me bia to no so curse aduabo ana hunhumu awade ana wa how by awade mu nsensem wo ye Royal Jopak Natural Clinic ye wo anwuraga jene market wa anwuraga ya won ye wo seche dumasi rubange enche wa na be hunu Royal Jopak Natural Clinic ko na bedu wo mo dance dia kira kosua friend 0246 18 90 21 0246 18 90 21 na bibia anya kama and the Grace Academy wo ba no ni school bibia ba ye kama and the Grace me say what da fa ba no and the Grace yo and the Grace na acheche for ye wo mu ye serious wo ba no oba no wani made na so ye ma bosome wo ba no beka brofo bekenkan e wo ma wan kasa no wani ebeje ho crèche kindergarten primary junior high school bomade ane bra enfidia wodoa ye de kira de ye de sua de akade ni nyina da e wo and the Grace Academy minimum na minimum adwuma wono ebo e ma wo ba ne ntrafie ye bia school ko and the Grace na academy na ko pekwan e fa ma wo ba no na oba no obia owofo bi open badache e de no ko and the Grace Academy school ni monche so e wo efe kama ya to fence wall e de afa ho e bon kra ne ho ban bibia e ye kama and the Grace ye was santase enyinem we betumi a visit www.andthegraceacademy.edu.gh for 0243 714316 0243 71 43 16 and 0243 78 47 62 and the Grace Academy
quality education for everyone enu nti bomodia na efa wo ba no ebra watwe aba pada otwe aba pada divine hope aba center otwe aba pada yade aba emema ne maye mununum bi otwe aba pada besiesie mo na echese amamu namu nsam yade bia amanya bia no ebe firi ho na otwe aba pada so jansi Akoma FM ebe bidrom Samson yeah friend 0248 584687 0248 5658 4687 Roman Father Dre ya ajime we pensi bia wo fam wa wotutu mu na me ya wa yase ne nyina eye Roman Father Dre ajime he ba na pharmacy shop benya be 0243 115948 0243 115948 energy catering service ya banu wadua no adiama local continental dishes your program no wedding party bibi abra ne be ya wa breman ya ban mu 0243 367993 0243 367993 ye twa ye ho aba ye ba ene ahoma ne ye de tumu amamo eye ayona pharmacy ode pressure capsules no oyo abadwa so wo mo ena so yasene eye no mpemu adwuma no capsules na oyo fetwitwifa kwa ye oya impressor capsules no oyo wo bia wonu bi oyisu bi da wedi wa dance 0243 123 Akoma FM. Yes, me na me pacho nanya biano Father Drew no me pacho ya kama pa yo na me sisi enemy 9 e wo owo ye ansa wo kwaye no ho ade no sei na ni susiti before akwaye no ho ade oyima ni sunu de bibeli se ya be na minim se eye dan ya enipa de odasani bia owe nkyere wi makobie ni wa ne ho dwo na mmom kakra de wo ho ai bitima bo abrabo na mmom de aka ye Kristo atretren ene betima atretren no ti obey ene ma me hu no ho de na niema nkoyie ne biti sai na wubu wa so ebiti se na openamfo sem na abrabo high sem etimi ye ya masane mani nyina betoy but se esubiti se ono kasa na wodome wo ne nuaboro ne sa me pa oto ase abodua na wande ne wona na di nkyere me until se e ko start wo papa kura na se Mama Akos okoye ye ne ho bubu adam wo ho ye nsamfo a okoye de nsamfo bubu de adam wo papa kura se anu na me kyerɛ obey adam to na start de very na me nifie ti me bedu ye no ne eboma mane se me yire ani se ni na me papa no maame aye te maame de no complain se o yire ni penuabo nti jano ana papa su frem de to manim se me yire no ba we wo moa me emfa me nkosi ba bia nti me ntwe me ho ti okran ya still na be se week na me man mu aye bia nti ada ofre me twato ene wo fe ne se ka kire me se minim sa ade wi ena me se da bi na wo se ye fe ne se bofo ti se wutimi e jasa wo ba de dia metumi se bofo na ma me na satem no kama deep me na me nima de kura no wo pa kire me enti e ba sa no e bedu kumase no na che se me se sankola no nyina fi ho se da bi satem ya wo kire enti me entra kura na so ho no mbim ti enko e kura se kura ya nche sa ana e bedu kumase na che se adwa ba na tinkensi onwale bim na me maame ne papa didi na tem na wushia ba ne no no kwa sorry on kwa sorry na okwa sorry me na mkwa sorry anu afana nko because I am just me ho na me start to anamo e ko ya afe na niam ya de Mama Akos wo papa ka wo ka kire wo san ne ntina bie mu no wo na wo papa se openu abore okay wo papa na me just to kwani mu no ana okoda sa suba na di me na me ni ho okay me ba na wo ko wase fia Mama Akos me mo dam say me ni ma se kwatana makoko ntokwa senka sankwa lifo tie me ena ko bi be fla ka be hu amane a ena me sun ma ye hu no wo wase fie me ni ma se mo na tie na me ko bi video ho enti tamo ko fa oba opachi na no se wan fa oba no ena hi ayayi na me tibo ko fa oba opachi bia Mama Akos se ni wo fa nwu ya ka minima sama do number wo ni wo fa ka me fra papa ni say o meyi ma no ni wo fa dua o fo ni jane dem o so wo fa meyi chip no kura frim na oba na ntimi anya dai am fra me biem wan ko fa empna won kran me ba ma ka so fa empna won kran enti wo ko adan na wo ko ye Mama Akos ye ko ekura ho no na makuma ba ko da ne dam e da ne ye mienu e ho no wo da enti wo ya ba ya enti ye ko ye no ko timi ba ho wo kumase e be di be bo sumi mienu akura no me ko to wo ekura ho no ma wo to afide mo say
wontimi ne me na me ti adwa me kro timba me ntia okumase na me de ma ho ache ma bato akura ha se wontimi ne me na enti honom na me se papa ne nya me ho abufuo mama ne ba tu efie honom anasa ne ba na na twi so wontimi no so no de then why explain papa papa o ma me na se ma wo kan se ne ba ho chile no e na me sesa me mafiri kumase abegu ne so mimi ti kumase na me bla no me ho nyansa se me ba kura so kura me ne me ma nya aduane adie no mama ko su nka mo nye me me sɔre a me ya ma ade ma me uti fufuo me so me fufuo ma no ma nkwan ya na me guso na me die enti wo kɔ dwase ani me ha me ne ne ekotu koko wa fo ne ade ankokro mo won se no won se mama ko o ma me ti me se me mo no na o ma me buza se nsuo ma me de bo dua kurum ho o fo le na ju so be gu mani ma sene de wa na ju buza se nsuo ban se nsuo bi o fo le wa no bo ne dua me ba ya me ma me ne complain ma me se entokwa no me yire ade no pen no me nsam kan nua bore da o ma me so wo buru no nua na no wo se ma body dua okurum ho sa no fo le ene won ne ma ti ende asem ni nya me o se me ntokwa na me mini ho ti me beto so na mbisa na wo se no tokwa de ne kure na mbisa se na yede na wo kodo me dome ni ne ma ene sa wo asiri yede na otimi ko yesa wo se ai me o ma me ne be chekere me se me ne nko ana me se sa ese ne be chekere wo se me ba me de aso kan ye me nti asiye yi me kwa no eti ma me nti wuti wo ya na obi a be chekere wo se ne me nko mama ko so na me kwa no sa asem no mama ko ehwem kura be 8 years ni baba ya no so woni me sense wa wade be ko ye gina enti me no me ma se de me ni problem bia ana wo be wo no ya aka mpapa so be wo no ya aka na pa na me ya aka on kan kure o na me kan kwa nka manya no te fidie so me kan kura nka ba kuma se butu me ngam no te ye kan azam sa me kan kura ba ne mama kos wo hia wo be me na oye masem mama ko me ne start here no obi awo ba ko no o mo ja wale no obe fa me enti me nya me ba no person san ne ge no e san twempena e na me so me ntwe ma wo so wo ja no abe fa me enti wo se wanye me ba me wo boa se ge ne ba ho e ba beji akwa ni sika ado ba nya mu na nganga ho ada ya on ti ase se me ne no ase ye gina ho se mama ko so me pa cha wo se me o ba beji akwa ni ha pa ne se me nya de enti se baby mama ko me ha o ne se me so se ne ha me si onya me no kwa wale ata on hwe ni ma bo so me so a on fa sika ne mra me si ne ha ne si a ensama obi beji sika me de ha no wo ba woni na ja wale beji sika no hwe dem a bra no ko de me ma wo na kata me se ga ne ba ho no ma ya me hwe ni na the way awusi ni tie no wo be san na twempena ene ma me so so wo be ho na me de ne nga wo no bemba wono so ba ne de one na oye ya tata baya na ma ba na si ho bi me na ga kwa me ne nkumpo so ka so won ti ada ya si obi se me ne be kan me de ne nga no se me kura me ga na me ne na nko da me obakwa no didi matam o timi no mo when starting ayi ma mu ka bi se fa la kutia ya asem no o da kutia sa mama ko so e sa me kan no for se me bo a me nkasa bi no nko ankasa o wi a na maka me de sa ba no a ko be fa thank you mama azu bi ni ja bra fi o so wo ebo 1 year asa na me fa me kun oto no ho oto no kire mi mu me de mani de adene nya me nkuna mani adene me papa ba ne no wo ye no obi an ni try bia nim ne su ban enti ye fa ye papa na so mama ko so mba wo to sa me mfa bibia mpra wo ha o me mo odam da oba no woni wukuno te san me mo odam obi tu wo force obetumi akofa like obetumi ne natena bia mu ntine ye sa wono woto no oni su ban ana su ban na me ni eno si na me say what I am 498037 0243 114497 0243 114497 0322498035 tieni ye na wonso atumi afrem 0322498036 hello we did baby afrefre Maa Akos mejusu o yakwe bonita no bi mraso me se ba ma me se wo bai wa ya da ya nya ofe wa si ja no man kon ba bia me nkoma ja wonya no ale de gu won de ma me papa tia se na wale ni guye me so ma drench na ni Ensha papa na drench no bi se ma ko for must be wise or else the woman will kill him one day but the woman is not bad though abani ho fe hello we didn't baby afrefre hello mama Akos good afternoon Pati a friend Abbas Muftao okay Abbas yanko mama ko we de me da ma su pana juma mo ye no mo ibi ye ni abar mu to no fo
program ni nyina ye pao ye pa muntu no fo anagara si de massive mema wale mi se ku fo ye wado no anya bema de bia wo buru no wo korokoro be de nya bi mi se o de wasi bu ku awale no mi ye me de number ba ma ba wale no ba wole de aka no ana ma wo one bread no wase me da se papa within the baby are free. Hello within the baby are free. Hello within the baby are free. Okay, boy kwa se pass yanko. Me ta to me to me bito ba no se be man ya wo no ba. Said ya we are saying you should be a government so I say government what time and said money ahumiti ewu. Obama we see what person can be can. Said in na ni na e ka bro what na from the that no ba the girl ka say me die into manifest that said you and so one maybe so mo be the time to come out Nyame ensha papa no so agensha se Maa Akos this story is same to my own story my marriage that I am in okay me that say yanko hello we didn't baby free hello yeah we didn't baby free me right yanko hello me pacho we didn't baby free good afternoon me pacho ye tie wo me pacho after komo na mu di na mani aba ho kakra me pacho o sho be mana onpe no ho asem no oba no titiri oba no ni suban enti so oba na sipi se o jumeli no ntedi mu a oba ma no efa no okay me da say ye nua be mana dwen kire no no odi ni ba bia frefre me pacho e ko gama okay yankwe asem wo ya aba mi de eni e yam kaka ba ma no Minha dama, até hoje ele tinha. E essa aí, ele é mesmo olha para mim, patinha tá. O dia da papel, o dia da sua hora. O que também é chapo fa, o ba, o online, ele não tinha na one casa o último ano casa na. A dinha do time não sei. O bem não acha o mama o mais que ele deve. Minha dama não ele vi. Não me não dá forma só ba no so wali bi na so be gana kun yana kan na so be wali bi so o mo ni mbra fo no ho ne ma no nya medi no me da se papa was mama do not believe the man he is a liar obi asmo odi aba no we didn't baby went me enyina so hello we didn't baby free hello we didn't baby free na ka free and ejusu yankwe me pacho Obama. Akoma FM. When you come at the obi a say and American na we the ka eye momone and so to me 2 million e de koma ma na say malam into about steady na ka 2 million ko di see just be a business na debo me da say papa was it the end of the world is near us so he should be truthful and sincere enough me da say when to me anyina so we didn't baby free okay, yankwe. Pacho, oba no muti mu fu. Ni bemba menti ni ko oba, bebi bemba oba ni tumesu. Densia. Me da say, one also the no. I say the man offering need punishment power. Will be the no. I say please, this woman is not a marriage material. Will be message. No, didn't baby have free. Akoma. Hello, we didn't baby have free. On you ready? We didn't baby have free. Free Accra. Obana or someone in the Casa Yipa. Kosubano woman and May I say Obani Suban woman your son or Maa Akos advise the woman or being so message ya every what they abandon. We didn't baby have free. Hello, we didn't baby have free. Hello. Hello. Yes, Abigail, Miss Secretary. Abigail Kasani Uncle. The show. The person who saw Obama for say. Obama.
sɛdeɛ ne koma kyɛ no bɛma bia ne hɔ ɔbɛsi mbɛma pa akɔkorɔ bebree Akoma sɛdeɛ ne koma ɛyɛ kikikikikiki no it's too much ne koma ɛyɛ den dodo it's too much ɔnto ne bo ne da se na koma den dodo it's too much ɛno nti ɔnto ne bo ase yɛnkwae na yɛne Ernest Hebel enkodi enkomo mu pia rekobi eni enkomo kobi me ma aha yeah nia mama okay kobi ene ye bedi enkomo e dia fa Ernest ointment ho and afi awake natural capsules mo me da se pa anti mama me mo ayiko na me chete fo nyina so ye product Ernest ointment ye ho kwan ye nya se ne ye bonnet the rona ma kumase ma nyina ate na won hu ne ma pa ointment itimi ye na Maa Akos ne ya arewo sem ne se onim se ene 21st century enipa dodo na bibia omo bomokwa efa atade a wo hye dia ayefro omo bomokwa okosere obi obehu no okoje ne bai ware kura entuma efura na nkasa ne chacha kura hye ne krampo no okobo no mokwa ayie krampo aye obi ekwa ayie kura okobo obi entuma mokwa no de akwaba na so ye kan no they said the Maa Akos say we used to Ernest ointment ama Maa Akos hu na ma fefefe so obi enhu Maa Akos da no kure ne Maa Akos ne hu fepa o used to Ernest ointment no we dey da so kama so that say na say obehu se ne mami ne hu na ma kama na say me say say mama mani enko we dey no han siesie me dey na me ka say Maa Akos minimum no na we dey ni efe atoso kama nti me ba beje ne dia enye ye mo ne mokwa we dey ye mo no mokwa eno ti gise wankasa wo dey no o mo ani ku ho na wo siesie wankasa wo dey no ma etimi ya kono se dey wa wo pe no na so ye ka say esane enuane ye di environment ne bia wo efi bi ni ade e koye process mu enframa ye ho me koye mu ana enkuan kasa ye sra ebi ye kotobekuma ebe wie chire na di nsunsuanso e di abrewo ohun ye nua ye di ne keka ka ho enti sa ne ma we nu nyina enti e na sekoba se ekofa nsunsuanso bi de brew ebi ana nso oben bi stretch marks bi pimples bi ebi a wabomodea to ase enko se obomodea se obema wani aku ho na still a wa press se ubetu ase ebi ana first no wani da so ne se entimi nko anase woni ani da so kra esan se wa use nku ahoro bia wa ko hospital ye twa scan aye lab ahodo nyina obu okra ye de ne we de na fa machine mu ama ya ne ye friend plastic surgery so still aye da so wo ho ne awre won se emfon sika dodo a nipa na tua empo ese odisiesie ne we de no ewi akire no na sa de nsunsuanso bone bi de abre ne we de no na so Ernest ointment dia obo mode yusu a eni susu asobo ne bia eno so so a siesie wedie no ama na timi afa ne papa enituma papa de e de afura ne no kwasem ni se ye nuanom ma no so a ne ma nko yie mama aware bebre ko ba wanimu ne emu hawo no egu bebre na no obehwe no na ene ma nko yie ahimfie ni ade so atase adaka no ne ma nko yie se wonya Ernest ointment bi na obo modin ate na ode kwa ha no kure nie afi be ma na afi won se ne ma nko yie na awale no ya nyinya no won se awale ne sa be kasie ni na ya kama na bibia timi ay kama se ne openo no ye ointment tu nche asabre de enim se eba honam ni yade de a Ernest ointment yes enim ni nechi ebi ani ho so that say na ye tu nche a Maa Akos o ha bebre ba mo anim nyina no dodo no aso so behwe no na enema enko yie o atoda enye sika ni asem no so ye ka edu a problem sa ahura ye ba mo anim no obu on mo behwe no ye obi kura o baby kura ni problem no ene ni condition kura ye worse kura chin ye ba mo anim me kan ebu obehwe no ye complain say oh obema no ntimi nya akonhoma ni so na so obi wo kura ne de kura eso so obehwe no ne ye praise ni say bema we de nsini fra de ntia obehwe no na so na semnetie enti say oboto mu nya ese say utimi ede hye baby na say so wa ho de say bema no ne matimi gina so na ne matimi etoto na kom na so obi wo no mama me oyetiase ewuo edin na da no so ebema na so yewura dem a yehu one oba emunsunsun ye awake natural capsules awake ebemo chese otidi na chese esese okika ho enya no na atase enti obema bi wo da wada
say ya day wakoto no aje ade a chem wate sakokọ abon asa no FM. Awake natural capsules ka o say wo adwuma bi ese oye Maa Akos ye kan ye oba bi so on ma uditi na onte ununu no a onte enu ane say oda hot se dua ni nyina ne say ene ma nko yie enti so oba e bo say obema no betimi aye adwumaden waye nyina obisa say den no waye ohun ne ye koso enti ni nyina nkomra nyina ne ye mo wani ebu oba no na ne man kitinkiti bi ase omutimi eye ho adwuma nke betimi aboa ne ye me ya ne say Maa Akos Nyankopon na ma onyansa utimi ede tenase na ensem ahore bai utimi doso mutase ne se besepa ne konua haban na utimi pen puma sibre esan se ensem ne bi wo hono mo a akọ IGP anim ensem ne bi wo hono mo a chese akọ ahemfo anim bebi anante ade ba wi refia no Nyankopon na adom onyansa so that say na ye bompa se omususu omuti a enema nkitinkiti bi wo mbeti ma ye ho adwuma no enne sese wo ye ho adwuma na chese etimi masumje etimi bafie Maa Akos bi ye ne fam de obetimi de aboa na oye wie na soso wankase wanko ye ho adwuma na chese ebe wie chire no adwuma na akoye cost 90 eti Maa Akos ye ne fam de osusu bomodian ye fam de mesraw sabre de o de no tete ntoma amanti atwintwam obi wonu ma wadi be 30 years as hu na be 90 years Maa Akos wanyi hu se ne fie kwa nim kama so hwe a hu se abaju afa na 60 years ni nyina ne se o hwe ne wedie yie o siesie wedie no sa na ye ka che o se so ma wani ko wedie no siesie no penku papa te se NS ointment na o wi a wanya Awake natural capsules boa na immune system no etimi asiesie no ama wo ye be ma watimi agina ona so yie wo ye oba so na enema nko yie wo da ho anansa wo da ho sa ye hu chese ye hu ye hu oba wo ye se utimi keka ho me ye hu se yes what I say so no anansa wo da ho sa menu aba wo yale enti Awake no mane meme nyina yusu wo yusu and one say a rejuvenative system na ma wankasa wo system na wo se enko yie ama enti wire tebo and one say ye hu ne utimi ye hu difference kwa wo ne oba ntem no sabre de eboa ma enema timi atoto na kwam yo bibia e friend hormonal imbalances meba ansa na ebeba eye hormonal imbalances no so no ye fa ye number no entu twa se wo bi pebia me da se panti se o asemi obesu bisa ana se bia bebia o crop esu bisa se ubenye bia to ana pacho bonama we 0245 07 99 15 and afi 0276 53 77 Akoma FM 01 276 53 77 01 ye kan sana ya ka se ye obibi e friend hormonal imbalance enti ano na se koba se onipa ne system ne se ne se ye adwuma no entimi nya adwuma yi a oyo oba kra na wo so oyo oba so wo so I say oyo oba be ma ahun esan se ne hormones no enya adwuma yi sa so enti wo se onipa no da ho no se ne ye kan obekompam kra no ne se ema ofele so oyo oba no eni ho bema no so obi o ye bema so ye hu na ne hormones no enya adwuma yi enti o ye bema so ono oba da ho a ye hu difference wo enti sene nka ebema ne system be ye adwuma yi mo obeti nka se esese otimi ye adwuma se bema se ono na ye head obetimi akeka no ho me se yes we de o ye bema mu no ono ba da ho so ye bi eni obo da bridge enko yi na le no se oda ya Awake natural capsules eno na esa beboa ama o system no atimi bibia atimi atoto pe ma watimi aye adwuma yi se bema mesro na ma no ehia me pa me set mu biem 0276 53 77 01 and 0245 07 99 15 mesra mo bomode use bi amo ba ya na mo di cases by mami kan we nkyere ye nua man ma stretch marks e wo mo ho good mi dodo no ase o mo yisu
eno ni bi de srasra enko good but minim nipa wo mo ka che me so mo use endless ointment no stretch marks ko asem no enti sa wo ye wo ba na stretch marks e wo wo ho Akoma FM the last stop endless ointment yen cho ba bi abi wo ne ko to bi good 0245 07 99 15 and 0276 53 7701 Marcos that's it yo yes so that's papa painti endless ointment ko pe bi stretch marks ebeko eno die endless ointment stretch marks ebeko intima no mama monsanka bi mani mema emo monsanka awake natural capsules na nsiesie mo ba wuni atenke besiesie be ma wabo adabridjo nieme mu ayemra odi boss so am 2 minutes wadwen so nkuruma na ada ya na obi beje wo graphic akenkan amato ani so enti wodie eye awake natural capsules e man mema mo no na wade no enso Akoma FM chimbenka enfufu eno anu no midin e de Maa Akos ene mesramo mo ma me security was ya wona mesramo Akoma FM asha de be chimeba enjo ado meba na mehwe na buagu pacho mo ma me security wa na mi si nyina mi suro ajo aba na e be mo me pacho me kwa ba nyame ya adoma ajo e besia aha Romeo yes exercise also wa Patrick 4pm ni police ni Patrick mi yadom na wa hwe ya be mo me intime sorry so ama ns ya de commentary ho ene de bi ne ho ti abusu pani sami e champion be chance na afa ya the sports powerful Akoma de ya de atram so ewiase fi